Necessary a soon ya rahwasha wo kraso etomre bia wonte hwe wunhu hwe wunya sika bia ngu kotokuo mu na so mo waninye eti se ebani sa wunyankopon awobo wo ba asase so no the supreme be wotna sidi no wo hwese wo haw bia wo fam amane bia wo fam adwendwene bia da wo so atiti bia wo nam Shawdi Sam Kodaya Kosuku. Babo so many now watch me and no mama quine. Now watch a penoma see a beer school. Now Uber Tiasica Casia Bim. Na a cunu shoe of fear. Or you didn't fall buoni and idiom mount. Yamam quay. A diamond in our crowd dear. Now so what would no pejo mupra cope. Now fay wash us here now walk a saka sabi. Now was resre. Now I will show whom crying. The Abrabono ebeye you. Can you say Nana met you? Oh, Timmy Palmini. Yanko Palmer, someone no. Or no, yes, only Rambo. It is now no one near Abraham Rambo. Now, Fanny Frinaja Sassuko Shirana. Now no one is Sarah Rambo. Now, oh, man, you flew about Brano Babrewa. Now no one ni ogwan hwefo Rambo. Emma ya fani free ram ho be ye ne wo hin kese na ne ade na me so ne ma nya yie mfa ma me ebe ye yie. So you begin to motivate yourself na se ne ma mu odin saden na onipa wo sha asesa wo sresira ya na Ghana fo ne before ye wa adwen bi so obi ye eti so obi ye wo kra na ohunu wo da bia wo de wo sre na wa mana ye confused. Obisa no ho se na nipa na ye na no ye meeting fa no ho se yes say na dwuma na onya sika nto ni botom eti ye yi na de afra dwuma pa na ni agise eti ya pamu na afra dwuma ni mu no osere sire na nya maami na ye meeting ya kyekere na wodi a onwi ena na ni agi a woti aso dem ho di asai ono na eto nwumu yi nyame aye Nanya sababa wa we na krom ha de obi amfo na nimu nya hwe odi na nim twitwi fam ananya onu na nani agi a wodi asai ananya onu na gina ho a wasirisiri. You begin to confuse your enemies when you smile every day. Eti anyumre mi ba sha me be hye wo nkuran se abrabo no eto da bia ne yama be ye den aya bisa driver fo abrabo ti sa kwantuo wo sha se a wati aso kama ka ne be kwa kwadru baabi no na asa atwitwi ni mu ka ne be dru baabi na asa ejina eno ne nkira se ka na jina forever enko bio usa fita fo ba ho no ma hwe ne ya move ni ato akwantuo ni so ube encounter challenges handkerchief how ni amane bi beba wakwan mu asai bi beba beto se ba ni sa eya mo wadwe mmra ho so sa wo nkoka se na me de awiase kura me beye de na me nko anyankopon bo me sei nie ade na asane ma nko yie mfa ma me sei ya na no me ni asumasi na hye suku ase na asumasi kura me na me man sika kwoto plot na wasi dan media bicycle kura mi misa na mato media ma mobrao me yeti bonko so hwe ade ya bi ye enipa woni wo mo sha brabo ase a wo se wo madi ye che wo no. You have forgotten the fact is woda obi nka ne de enchire wo. You have forgotten the fact is wo hia ba ko run about na ni tinwa ye mpesempese no wabo adaja wabodam. You have forgotten of the fact is last 2 weeks mo ko ba ko ayi amsia adwendwe ne de ebeba ohaw ne amane ne de ebeba asan ne de ebeba. Don't forget to appreciate the supreme being. Ready Akua Nyarko Abronoma. Me from now till 10 p.m. That is going to be our talk on your radio. This is SOMPA 98.9 FM. SOMPA 98.9 FM. Now, me mighty Jumadi and summer bar now watching mu. And yet, Nasina Yachu home come on, me patch your journey live on Facebook. Over your Facebook and it's about SOMPA 98.9 FM. SOMPA 98.9 FM.
oba na wa like your video no na wa share na ofofro nso anya bi utwa wo comment ne to your live comment box section ho a if acho ye benya brepa na ya kenken ama o. If you are joining your live on Facebook maybe acho hwade ye bi ne amobon komone so this happened in Ghana this week. Abusia so wodi achi awo your Facebook ne so abo SOMPA 98.9 FM anase bo SOMPA TV Ghana ana bo SOMPA FM. Join your live on Facebook na hwa ade bi video wo ya hwe no na watwi NC yen na wona Ghana National Buffer Stock no won ye adwuma de ma won ye food suppliers won kuo no won say won ma supply enuane for 2 years sika esese ye de ma won no eye 278 million Ghana cedis 1 peso akura to won accounts mu enti ye dan ka na as part of Ekadan no National Buffer Stock Company no ne premises ho ena won de won mattress won kete ene won nsuo akwakoto enti won da ho e ma ade echi da ho kura ma won mu bi enya ayade enura Minister for Food and Agric Honorable Brian Achiampong wokọ ho ene won mu ekwatwetwe nkomo e hye won boss Monday meeting be koso na se meeting ne koso area they will know their fate na o disclose your crown pose by 17th of July ye wo mu no sika ne ba heti wo bibia account mu o se enye se bia wo mu protesting ti wo mu deda ho nti ena aban ayese oba beti omuka na aban hye ne nyina wie a o de sika ne be ma wo mu na mmom sabani say dia agise obo ne homoden na otumi emo mo te se hye egu akwan mu eda sei aban no odi sika be ma wo mo etu wo join your live on Facebook be hwe wani so ade food suppliers wo mo na deda form de ntoma kata wo mo ho na obi kan terms say nkran tontoma wo mo nim fede ebi da plastic tray mu ebi dida form obi ti plastic tray no de ni ti ato car bi so na wada wo join your live on Facebook wada na wachichiri ti nyina be se de wakọ hospital na obi afri mu na ya twentoma kata ne so nyina wo join your live on Facebook eno na wo hwe e wo hoyi na wotwi mu eno ne asem ba ko e ba ye na abofra fa me bra bono mantami emu adua na PSA ye osagefo osiade yo Dr. Ajimai Badu the second President Bono Regional House of Chiefs. Join your live on Facebook na show ni so ade bi. Last week Saturday na ene na awotwe pepepe no oba sunwane ha jumadie bi koso ene se the late Professor J.E.A. Mills ye mampani ana otie adwa so a wo trimodemfo ede ne nsanwunwunu to ne so obekaye a na 24th July 2012 ena bamowuo edi Ghana wu eti mfie dumu na ye keka ekọ ni mfie du baako ni ye koye nimu saa enti bono ha banimfo ka bi ewo mandi si amanyoku mu akunini ene wo mu nua no mo atwe ho ahia ekeka bo mu se wo mo ye the late Professor J.E.A. Mills Memorial Lecture. The lecture nasi no wato nsade for the president for the Bono Regional House of Chiefs. Osagefo osiade yo Dr. Ajimai Badu. O join your live on Facebook SOMPA 98.9 FM. To use the words of A+ ohina ne ho ofe na osanso ni minyansa. Enti ohina ne ho ofe na osanso ni minyansa ejina simpie so kasa non. O kan samni bebre o ka kodru ba bi kra se Ghana fo ye sua suban bi se mampani bi tie adwa so na ye ne nya adwene wo ne policies ne decisions bi ho a ye criticize no ye monachi ye ne nya adwene so ebia wo de memfa ne se free senior high school abo abai his excellency Nana Adudie no ye ne wo nya adwene ye de ye nka ne saa ye di atemu ankasa na nana se ensonso ye pi eda se wo bo obi achi ene se wo di natem entemu
ti na tu Ghana fo nyina fo se enso ha ya yenya ise yede ye mampani ebe de akire yasoafo wo monim ebetwitwi fam yenka se ye ne wo mo nya adwene ye mo wo machi saa de we de ye mfoa so chen se ye be free ye bo ne yase kire ye bo ne ye di wo matemo se ye suban bo ne aba Ghana fo mu na ko nanim no no se abrantie bi wo ascend of mensiri ni mu wo finfin mantemu na no by election koso ne mpesua so we ni bebre pa onyamma ne dodo na onipa na woni ni si akan a oben no kra no watwi ni mu bese close to 5,000 votes enti na naka we no mu wie ye no na wode etu dwa se sa brantie kro ya ye ka sei attorney general ne for that matter Ghana mamra etwenase wo court enti nke ya de sredi o senka ebe yi a ka sam no bentwa so na benya brantie no no nyo na dwuma asamu a na naka kosi ye no e free juoda eba ebe ye nkomo wo Ghana e ma dodo na akire wo madwen e de fa ho na bisua wo join ye live on Facebook a abofra fa me kokrata na the Minister for Attorney and Justice ye read munyan for Godfred Yebo Adame etrede ba bonten so indirectly the statement from the Attorney General no enya purposely to respond to comments aduana PSA in the words of A+ or hina ne ho ofe no sanso ni nyansa e kan ye nemom wo address other criminal cases ekoso ewo court ene yen yete abonte yen ni court dem ho bie no yen sem binom a ye keka de afa ho wo join ye live on Facebook but SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM na DJ of Kada Romanti was zooming in so when in and out ayakese no eno ye out na in no wakam wano and you were zooming out ama ayakese kama wo phone screen ani a obetumi akenkan enti asemu ana opese wo twe Ghana fo ya dwen e de baso pa ne se case ya ekoso efa oman no versus Ora James Jachi Kwaisin case ya ekoso eye oman no versus Ora Dr. Stephen Opuni ene afoforo mienu a eka ne ho ena case ekoso aye oman no versus Ora Kesel Atoforsen ene nipa mienu a eka ne ho no yen hwe yie ewo yen kasa yemu wose ye fra bibi quality before the law nipa nyina ye pe ewo Ghana mamra no anim bi nso nchen bi nwa nchen bi nimu nchen bi ninya nipa nchen bi na mmom se ye manakwa akoye se ekye asomasi ene ye ne saa na chi we de yenya na yankwa ankoma emra na anya adwuma yenya mamra anya adwuma to fa bomu no na semni ni o join ye live on Facebook krata na da so we can wi a ma menya we na yemfa the second part of the statement and so and to join your live on Facebook but SOMPA 98.9 FM we can wi I will show you another video now watchi Ora James Jachi Kwaisina doma aduana PSA esrema no na enipa bi eje na no si bone na ho adwenkyere eba bebre no wokọ Ghana mrahebedwafia the Speaker of Parliament Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagben oma odinse ekantam na wonimde na efe ewomu edom kuma wa mrahebedwam in solidarity wo munyina shata de fita na coincidentally the Speaker of Parliament no ono so she white so one thing eba ye ne say ebra was swear Ora James Jachi Kwaisin in wie ye no na nkomosha ase na minority leader Honorable Kesel Atoforsen was original ya okasa no say minority no aye wo madwene say wo munua James Jachi Kwaisin na some that so court very good abofra
joining live on Facebook about SOMPA 98.9 FM. Ti ebro rejem jachi kwesin na okura ne Bible na oath na ye administer mano no krata na ewo so no susu kura no nti yera abambagben eka ai no so aka to aso de ne din aso ai James jachi kwesin ene na mrahye bedwafie ho wo mo boje ne so saa eti after swearing in na nkomo sha ase wo efie ho no ena minority leader owura keslato force in be kase wo mu nua James jachi kwesi na sem no entwae enti abre biara court ebe kwa asetena na court ebe frɛ owura James jachi kwesi se omra na omonto asenie ne so no ireni way saada no edom kuma wo mra hyebedwafie nyina obi ama wo mu nyina be kwa akotai na chi ewo court enti wo mu dikan ama Speaker of Parliament ate said that say owura James jachi kwesi be kwa court na wo hunu wo mo a na enye bibia say wo mu kwa akotai wo mu nua na chi na esi yenso wo na wotwe mu de esi ye ne se na owura James jachi kwesi na sem ewo court saada no na owura keslato force wo kai se ambulance bi hu asem nti ono so ejina court eti edom kuma no ampampa wo mu boycott to parliament ekotai wo mu nua no mienu achi ewo mrahye bedwafie ho o join live on Facebook but SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM na o comments no wo de to your live video na sia mbacho ebrepamu ye be kenka ni nyina ma baako na o join ya na o de comment na to mbacho o like your video no na wo share na ofoforo nya bia mani beje ho pa ma menka we nso emfa nka ho ma wo say na wotwi wo parliament ho ye de pa o na you know something interesting abafra ma yensan ko parliament ho unim se na wotwi committee a yeyi wo mo se emma ne na emema ne mema na brony friend gay lesbian na bebra beka ho enti dia beke ka ho no nipa wo ne aboada nipa emeti ba ku bi ese onam na ohunu se edua kura si ho a o se me pese dua we na me ware no na opese oni dua no ekodi nhyiemu sebi abofra nka de mekan ni wakan na mentumi nka ne won frama mutu de nka akiri ho a menim so obi nso aka ne ye wo kan na bi wo fie me de betumi aka ne se ento asomu se nipa ne aboa beda na committee a wo mo hwe se emara hyebedwafo enson akukudurofo enson ya wo mo de wo mo man se ye constituent no ebeto atia yen say yes ye mra de atia gay ne lesbian emra hyebedwafo nso ya wo mo de wo mo man say ochina me ye mra hyebedwani metumi atu kwan akonkrofo aman so akopem moa e de aba be develop me constituency ba bia me akopem moa no ebia ho no wo ma kwan say ma ne ma na mema ne mema na nkoso enti me de me kwa ahwe na o ma ma me moa ne bi on suru akire emu na bam sa mara hyebedwafo maako 7 no wo munya vim wo munya akukuduro e na wo muye mra kama na other organizations wo mu wo oman Ghana mu susu mi nyamesom ku ahodo wo munyina na kabo mu piao e na wo muye emra kunchireye nti committee no e na ekoto wo na so ye the Legal Constitutional Affairs Committee na ekoto wo na so wiye no na wo mato wo mbo ase ye ho adwuma kakran akwakoduru empempenso se wo mo de ba no wo mo be kenkan de etoso mienu e wo mara hyebedwafie ho enti wo mo be kenkan de etoso mienu no na wonim de anika wo mu se duru ba bi na hwe no Facebook interesting. And Speaker of Parliament say moye adwuma abusuafo a moye honorable members say obi wa ha na emre yi onfo aso a
ɔmba ne mu so ana ɔma ne nsa so ne yɛhwɛ adeɛ yɛnyina ayɛ tie sompa eti na ayɛ nika kakra da me toto mani a se mehunu me kuro mu MP me ka obi bizam ukuro mu he ukuro mu sunwane ha na ukuro mu sahwi wo mu bia but interestingly obia ni ho a wo yemra hye badwani a wo ma ne nsa so so o memfoa so na kyese yenwene se yemra he badwafo ahanu adioso enum no wo mu nyina ta akire se oman no esese yenya mmara ya ebesi kwan se oba no oba ntumi nhie mu bema ne bema ntumi nhie mu nipa ne aboa ntumi nhie mu na we imagine se above case oyire wa me yire ne kotre emo wiase edem but ade ba ko bi ya dwendwene ho yi a na ba metrim na me ibisa se ebra wo mo ready the second reading course no wonya bill ni bi na woto boase kanya koduru ba bia yenya introduction ho no yenya committee ni hyeda nya brand trans wo se emre ba enya de se obia beka se ye foa so sade sabi nipa adwenkyira te se ehwene obia ne de nko no saa na mmra so so ba yenya obia ma ne nka se mefoa so eti se obi mfoa mmra ne so a na sabi eno nkyere se oyege mama eno de mama yenti ye ho asesa mmra na ba no de ono so dwene ne se Ghana ya mamre nie bema wade wo ba oba wade bema ne wo ba na di nhyiemu saa na nyankopon obo ni wiase wahyehye no se sabi aboa wo obenam tia wo fom me abronoma meni menuanom no ma ayaka wokode no ne yapatuprenom yetu fa wiem na afei onipa da sani nsoso bema ne kwan beda wo ba ho na be oba ne nsoso no na duane awo bema ho. You get a point. Enti ebinom nsoso dwene se Ghana ha ye frade bi human rights nti no ono na ede ne ho na oso ba bi abrabo na kwa kodure de mempe se bewo oba ne be ma hia na de nipa foforo ba wiase ono de ose ompe se obewo nti be ma ne be ma kodi sa nhyiamu ne bia awo mmam oba ne oba kodi sa nhyiamu ne bia awo mmam muma yenya wo mo no mo se omwa yenya wo mo ebinom argument no ewo mmra no ya bari mu afei mmra na ba no argument ni bi nso so ne se ya nhwe yi a ebedru ba bi no se ye chi wo bi se obo sa abra ne bia anhwe na mmra no ye mu bi di ahye ye nsem na ye tietie omfa ahodie so ye ko hu ne se emema mienu efri bi a hotel bi mu epie ye bia ya hyehye ya tete omo ahu se da bi omo tai be hye ha ombe pie kwa na ba ko na ntia asesa na ni na obo kokko mpe bia so wo baba na ha mu bi na tese bia sa abra ne bi no omo kobo ya anhwe na ye de ensa akwa keka wo mo ti ye nhwe mmra ne yie argument ni bebre ene ba ye wo sa mmra no ho na argument ni ba ye no na medwene question bi na mejiri se one me be ya adwene wo kwan bi so wo se wo de oye bema so person ne yonko bema na di nhyiamu wo mpamu yenya no abofra hade bi wo fie ho na oba bema na waba oba bema wanyini wanya be 28 29 wo se waso awade efie ye nti ohwe na manyame adom grofo vasi wakobi awie nyame adom adwuma kura bia piana hye ba bi kama wo ye adwuma nti abrabo mu ye na waba o se daddy me pese afedie me wade oso waya ade me ba mo piafo na me pese nka nyame ya adom a ochina opon asore ya me dedie me pese me ne wade no ebe chia wo osi yo mane mmra na waba na be ma ba akotia na oba be ma ne nso ti ho na fe wo papa ba betena ho wa mana konwa watena se kama daddy enra me no obedi nkomo bi na me ka se me pese me wade no o se aha nti ni me pese me ne wade o se hwan frɛ ne bra unim di obeka se brofo no wo mo ka obeka se bring her in and usher her inside na is mane mra nti her na wo ka ye ne kire se oyo oba na mboa
Manembra na dwi nyina ye se bema de obeware oba ne refi se wono so se na raise argument se mane nware de wope ti so yo bema na obeware bema mane nware de wope o se manembra mu afei nipa ne beba mu a o se o woi wo se oh we nie wonim question a first question a onipa na o raise argument no obeka are you crazy? Yes, it is a fact. Ono na raise argument say gay for womo right, lesbians womo right. Onipa no se obeware akua brechira ne right. Na mom se ne baba ma ne baba ese me pesa me wade na wode akua brechira homa so na me de ne wura fi ho ga se daddy oba me pesa me wade ni o na akua brechira maso pu bebe papa di baby say are you okay? Bibia you all right. The first thing I'll be place phone call at psychiatric unit of the regional hospital. Now our friends and member family banning call not dunimu kano. Yeah, hear you. Ya wadi nyina ho kwan nye nyina na fata yen. Nye nyina na seyen. Oba Ghana ha se ya. Tetentre de ya nananom wo mama mre no. Ye fa bebre na ye improve upon it. Bebre ya to atwene na so ba ko bi wo hode a abusuafo ye nka no krankyere ye ho ye to twene a enye yie ye wo hode ne se twere krunkrum mu Quran mu hadith mu ye nananom som wo mama mre mu no oba wade bema eno de nimdie ntraso ye sesa no kura enye yie nimdie ntraso ama ye hunu se koko boto hye wo hye koko boto sa atade a atwam ye besere wo nimdie ntraso ama ye hunu se wo dwade wi a onsan fa bidie nye wanim se bia nananom ye amamre bia yesuwe mu ya brafo na bi odi bidie ye nani ase da bi nananom som saa time no ene nananom improve wo mbe ya amamre na wo ye saa de no nimdie ntraso ama ye hunu ne se mi dwade wi a enei se mi pia kwa abonten a se na sesa me fa me ho me mfa ntoma ntwama sinimu na me de tomato me nan na entoma no bi si me nofo esoro no na bi eba be si mi kotodwe nimdie ntraso ama ye tumi ehya atade enti ye nananom amamre twere kronkron ene sade ne mate no oba wade bema wade bema oba wade woba. Let us get that fact when you human rights. But my mini nkomo join me live on Facebook na mini sa nkomo imra ora kwaku amedome Food Suppliers Association and oye one of them openi and ebadwam kasamafo edema ekuo no ye ni nkomo anwumre ne empe update mawo said wo wa sorry akofie after say honorable bra champion won be kasaye no hana won da so wo ho bira sompa me manti dwumade so ni anwumre yi maaju o ejo bira me wogide se wo mpom yen enya so memfa ne sa yo na me ne ye boafo enu akukwa anwumre ho no yetete yese a Greek minister honorable Brian Champon oba mo nchen ene mo bebo nkomo ehye mo bose odie mo nkofie na adwoda mo mo ne mo be hia aye meeting bi de yete ye no de etua mo ankasa ne sen yo me na ase na me tia odi po anyway look the minister of Greek Biden my not more kind of buying Ashabo by 17th of this month, which is about 2 days away. Somebody is under my. I don't see. Yes, sorry for you. But most of them say, remember, any
ebi 65, ebi 70 na ya. The guy down a bit risky. More or more up to you know, come on, I do that. The bit or more can. I think so. Minority caucus special try. And see, almost only exercise. Now, is there almost a Ghana put in a any reaction. Command fair. Minister Atabenia. I'm a yes in that Minister 17 for the Cabamai. 17 one by Itamai as well. Now, a two on water. It's not the Ekobay and I made him. Enti per dia wakan yem fa ne se nwumre yi supplier bia ni national buffer stock animu ho. That's what I did. Okay. 17th July now honorable Agric Minister kan ho asem no. Eyade ya communicate to you da ana say enre ya no ba ya no be kan ho asem ana payment no wo mo ne madi ho nkomo dada na achenti na mo ko protesting. And the one and the other. And one country at once. By a rich. I don't see a man and rap. 4 o'clock. General 4 o'clock and all the two. Okay. It's not your own. Now, the first time after say mu demand for musika akamu no mu nya sa assurance ana ebi abapen. Assurance dey be about the thereby na Akua dance the ma we ni from Konete. Thereby no dance because you na say we o crowd ya dance. Na bi ya house the public about here. Ya bi ni can account radio to make you so. We na dance one thing. And the way to so nya minister way and other offset one of my or shareable. Other ministers and shareable. Minister of Education and shareable. So, Minister of Office of the President, Yankuti, the Papa of the yeah, I'm not quite a bomb. But meaning, the bomb by the Bush with you. And your Bush Papa. For purposes of education, my auntie BBS because somebody will be say na wa supply bosome ba ko mienu miensa ensia afe konfie mienu ani na da no na pile bebre educate ye na yetie fo kakra se adwuma no sign na sitie nti amatika na tumi a pile bebre sa any abanye say my way since 2017. Now from 2017, 2020, 2018, 2019, 2020, 2021, and I'm buying exactly about that. Now from 2017 to 2020, then you can get a better. 2021 now. Exactly say problems. Now, you know, be a human car. It develop a trust to be the man. Because business is up and down. Every and then the balance. Any of my side, you know, how much can you say, no, baby, not a buying. Ethic
from not say one. Yes, it's your mind with a mind of idea. Because here situation about my young folk will be as a young pastor. And the bonus a papa and I buy airport. There was a what a piano and buy. Would be a empty now. Yes, my father, then you walk around and air for father. I can't say. The members, and yet, yes, it says, and sharp yen, this exactly a year in the animation. The exactly as far back as 1984. The exactly as far back as 1984, 1999, the men. Into a more capacity to be supplied large quantities of the community of Panama, to be called farmers in Casafo, sources Panama, and see or no Caton Pabra, and the man now of Pab. And see, look at it. By saying, and if you can answer, you see, Momma, and the very fair boy. 2 years after a car, I have the mini that. Now, there's a map before neighbor. My answer changing as a couple before our money supply is here, but a more dear. And when you study to my aunt to one, I say, after say, I buy the mocha, a bob one bebreno. We jam who for supplies for fra, or more supply no more to your capepe. that's right. And no cost for how long, sir? A hawk a cray walk. Oh, I no. This year, this cannot work. This year, cry after. Yeah, I buy a beer, because air association in there, and the buffer stock, Minister of Education, so also a enemy. And see, or no, the any, or more supply and the office, maybe any two commodity team. And yeah, I need some more credit for the attempts and the more. Some more concern your man and Tomba. And she only said about the facility after. My dear king, some crowd there is Monica. And more, my dear king, some crowd was a face to come away. Now, it's Tadaso. A bra is a loan and a year and the amount for a yaman and a medical general vegetable supply bank. It's not the near Bessana. They say it's the Baba Macadiani and Church. But the other will be an ever panic. So here, who said, Munino, Mundimano, and the king. In action, and maybe you are. Did your more castle when this kind of event? When the man and watch it, get this kind of cry in my heart. The interest we come into here. If you are here by father, I'll share 2021 till the interest I have to be stories. Don't fashion to so hard at the shop. Now, what they are saying, many last year. Me jaw cram wa konti enya nwanwa se 17 July do enya bam na musika no ye sha se ye release to obi account a mo ne buffer stock wi adwuma ne sa. Oh, and yeah. And the other Jimmy buffer stock and me cannot do without us. Because ọmọ de edwuma no mo ọmọ de no no ya de ọmọ ye ya nje me ọmọ ba ke nte bi mo nti we de ya partner woni obi edwuma na ya na ika chiano ya ke sa na we ya ki pa le nti ya de ya bonnet so na di bi say the way ya bet me ya de actually
mine qua amunye mu no se amoana betumi abom Ovakwaku yana se anwumre brepa wonya ne SOMPA fmadi nkomo so na absafo owura kwaku amedume eye PRO edema Food Suppliers Association anwumre oni yedi nkomo wo join ye live on Facebook but SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM ana wo Facebook ho a obo SOMPA FM obetumi enya ye live wo ho SOMPA FM obenya ye live ana se Facebook ho na nso obo SOMPA TV Ghana SOMPA TV Ghana obenya ye live YouTube obo SOMPA TV ehon nso obenya ye live ma menchia menua Abdallah phobia mpacho umpo muti saying na menchia menua Shanton na amache bibia ye boko de me ma good evening anwumre abusiafo amuti live on Facebook ne ba bia wo bia nso ahyenkafo anwumre yi wo de akwantufo enam me ma munyina ajo da munyina se afidie ne da 98.9 FM na me nkoma abusiafo wo fiapre me maame ene fiapre hima achia men na ma sira yeboa na ahema yeboa ne ho ofe idin hu hia no itrim ye ne de ye no batampa ntumi punu mu o na nwumre me pon a me ba beda na menchia me maame Akua 1 Glory Gas Mira Debi odin krade ma wo hu ma Wesley o obedi so ofia wo from ma anyambo china ye be hia wo cathedral ti me maame Akua 1 one me papa Glory Gas ura chire di abo anwumre ma ne da me mamo nso so ajo na me nkuba busia fonso e wa besim ura Francis Aduse aka Bread Juice one me wo fa Kofi Hine Aduse ka kire me wo fa Kofi Hine se nyame ya adoma ochina ye be hia e wo ba bia ye to da me no Presby Park ne nche ho ba bia ye to da me no ebotu a ye be ye meeting bi wo ho nti ka kire me wo fa Kofi Hine mame se nyambo ochina 2 o'clock ye hia wo dam base abesim Presby Park ne nche ho a na ya sa meeting ketwa no mabusuafo bi nso ewo Koto Krom nti ma menchia wo mo anwumre yi Mohammed ba kope owo Koto Krom me ma wo ajo mabusuafo bi ewo Penkwa ase Doctors we adma Ghana National Fire Service doki mbo chira pro no say just one day wo magazine of anu o na abusuafo na mcreate be want pade na menchia mabusuafo ewo Zongo Alhaji Abubakar Bala Baba assalamu alaikum anwumre yi mijiri se bibia eboko National Chief Regional Chief Imam wone ne Deputy Alhaji Baba Seidu Baba assalamu alaikum mame fancy wa hana mi di akira machasa obia mama se ku open chia dodo pacho majai pacho me majai ye to aso na yakwa anim abadwafo atena sen Ora Vincent Entwiejeyi eye youth organizer edema National Democratic Congress NDC ewo Sunyani East about one person Ora Justice Ohene Kran eye communication team member New Patriotic Party wo ye mantami emu wo atena sen na anwumre ye di ho yawo se wo munua anwumre bia omutai no ekabom na yesum Rabdo Samad Nuruddin anwumre wontumi emma meka ye ho wato ye nkra se ba bia wakodie no wa chichichichichichi wa pemu a obedua na abobe no nkrompa emu nti ye mfa nche no ye de ache ya tena sen abediafo atena se ohene kran ma ajoe Akua me da se na empomo ne te se obade adom me ho ye hia na che ne de dika ye hia o me man ti se nene de dikan bibia ye boko mijide se bibia so ye boko adum ninti bibia ye ku edobade ase great
Ora Vincent and J AK Youth Commander Sunyani East. Ragovi Majwe. Major so many about. Atadene fepa. Sir. Eya na me pick flowers. Oh, I see. Enti bibia flowers wo maya na many je. Enti da nyame be ya adoma producer be fro bia hyebra. Mate. Mate ya ye akoye nanti de da from ko nti se justice mo de bi. Titi aboki e man flowers. Okay, we cracker. Yo nyame adom yeguso. E de nyankopon ase bibia kosen kakra kakra. Nyame adom ya she ye thank you to ase was enough. Ya sha say nranti we feedback if you are very positive and ya begu so adase not for us. Okay. Ade fe fa omoye maaye na omugina mu se tumi na nkasa no ye timamfo dia. Enye nipa nkron ana nipa nso bi o ma hye week eti ba bi na yomodia. The sovereignty and the authority of the state resides in the people. People na ye minumi no eno mo mutie. Benye nipa nkron na enso ana se nipa ba ko biensa bi o muti ba bi eno muti be decide they also ye MP ema constituency. So court akasa de nanso asen not for na nkasa tumi kese no wo munsem no omo so akasa nti ho aseda na ye de eboro asen not ame ya adoma o chena ye be ye thank you rally kese e wa assembly Methodist school park nya dwumade ni anoma bi a age aka ha ke mu bi kura be kwa akoka same gemfe chena nyame ya adoma sese John Dramani mama eni panyifo dodo na national executives ni nyina na MPs dodo na no ebe kwa akopiem o assembly ku ya asen not omo ahenkro na ye de aseda no akowi akodo masekese enra ye ko mosque ekoda yenuanom kramfo ase ene ezi ensori ahodo a ewo ase not constituency no MP Iraje Chikwesin same gemfi ne ye MPs ni bi esokoko mosque no nyame ya adom o chena no ne di dwumade ni nyina bebe na wi ana se be climb ase ewo assembly ku Methodist school park kese no so ne ya thank you rally ne ya de adom ase na afi ya pema ko ya nimti kakra yeguso. Okay. Yada se moma yenwura enkomoni mu na wotwe ya ye wo mu yi awofra fa ye ko na yenhwe nana meka bia na ma use the words of A+ ohena ne ho ofe a osan su ni mnya A+ okasa o ma yenhwe aduana piesie asema a woka ye any response ahodo a aba o join ye live on Facebook but SOMPA 98.9 FM, SOMPA 98.9 FM. Na ye wiki say ya na ejina badwemu ewo sunyane na osrede ma orage jachi kwesira free ne dwode kono na response asha ase eba honorable oseche mensa bonsu ekire na dwen ewo ho a yete ye owura ono so ye Sam Okuje to kire na dwen wo ho a number of response the attorney general so keka other cases bo mu ya de responding ni nyina na asembe na kan ye as ne response eba no dodo na kwakwaye se ye ne nya adwene bi saa no asem no mane kakra na ana se yese asem wo court a ummu asem no utumi kire wadwene mu ummu asem no se asem no sei na bekwa akosi Vincent mu de omusua mra nya saa na tie ummu umfo wa no se asem wo se de ekwa die utumi ka so enkosi hwe na che se wa kire se asem no court wo de wa no kura bu awi aha nti obetia yesu mampanyi de no koye na single so se je Chikwesin be court nti mampanyi na wabu asem na wi ansa kra na Accra High Court asase enti de nana aduana piesie kan ye no de nano bu asem ni wieye ana se ono so a kire na dwen se eya de srede e no osre attorney general se enka wo mo entwa asenie ne so ana ene fa de wo hen ne ba ne se na se dodo na wo mo condemn na anumrei eno ne nkomo ba ko a sori wo na wotwe mu pa ye yifiri mu a enye yie nti ye be hye sa nkomo ya se na ye hye ase wo ho ohene kran na na asem a wo ka ye yi sai nanka wo si hunu no Akua medase ma menchia na menchia watiefo na menchia ye party mu mpanimfo nyina na menchia ira
Alan John Kojo Chemantin. Na men can check the cheat out for you now say they should be bold. Ubi intimi huna ubia. Adobi huna. Me say ubi intimi huna ubia queer. Yen na manyukuni edia. What can you say anas obi huna? And I may say ubi huna ubi, so be huna ubi na queer. Ubi intimi huna ubia until ubia udira Alan Kojo Chemantin etino. Queer onka na kuma antuni yem. Nano ira Chemantin say oh ema yina. What I say? Osi ujina ama ubi bia udi na chino. Oho emano. Enti ye kaka ye ho. Na de tie ne se oyenipa se na ni suade hunu no eso. Oyenipa ebeye din se obenya no ho asem aka. Se de tie bia obehwe ni trimi besi ne nan more so. Unya no ho asem bo ne nka. To the extent say NDC for mpo e ka no ho nsempa. Aha. Enti de ye kan se nhyehyɛ ye pa Yero Kufuado or the baye na enam soma free SHS baye no ye na yo graduate bebre we ma MCC de aka ye adwuma ra no na eba no one ne yera Alan Kojo Chemantin akua ye kanyina amanyosem so wo ya amanyosem no wadwene so ye die ho kane Alan Chemantin say ohun say grassroots na ebre nti oba nhyehyɛ ye sefata to the extent say wa ye nhyehyɛ ye obetima na tua delegate crack na say polling station executives ka akosi national no idea emudo but enam say why bi pen na ye hwene nwuma why free euro akofo pen so be see euro akofo pen so ntino nipa nyina agi atom say obi a obetumi aye de kwa ye ni suade hu ye de no enyina witness box e wo court ye de no ya to apetin a obi a enim nti bre pam ne beba na ya beka euro Alan Chemantin ho nsempa ama obi bia etie bi na no metete se na candidate ni ba ko ka se bra ye ko court ono na ko gina ma NPP ekuya unim free bra ye wo me be sinne ene bra ye wo me papa ene abakosoma matie kire se wo ye dehye ana akonya to na se wo na wudi akonya no a na se amanso ba akonya no so a enya ahenkwa ene ko gina ahemfie ana court kan asem no eye wo a wudi akonya no wo ena idu ko gina ni mu e ma wudi ho adanse wate ase nti na mpani so de hia nko a akọ adwane nti sabre ni mu no na onu ne ekwa akodi nti onu ne nim de na won nsem ni mu wate ase aha nti eno nya ade bi ye achievement a chese enu nti no ye gina so to aba na emum ye pe obi woni suade hu no de odwen Ghana ho de odwen party ma ho na opese party no fa ne ntoma pefra na 8 na ye pese ye break no eye possible e ma ye se betimi aye possible a je se yura John Alan Kojo Chemantin e kwa me say delegate candidate ni bi cheska e say omo meti omo abi mu 1500 enye sika because woko jiska na okoto aba me candidate bi a wompa kai hu say o dafu na fa pani na utua ne ka na se ono ba ye ne ba on santi bi nkoma pani ni brem nti omo usika na woje na ukoto aba ni wie na so onu bedi wani mu a opa na ohwew opa on hwew e yasem sebe me da se ye konsem ne so na de na ase de hyase ane akua asemi ne ka ayese besepa eni kunyina haban wunye nyansafo a untimi ntase de ama na basa ye eye asem wefa oman Ghana ho ena ye na nanom atena nkonwa ede wo ho agim amana bedru ba bi se ya de nyina osaje fo se ade yo agima bedu otoso mienu nso abeka bi na wache na dwen se beya enka yira James Jachikwesin kana sema wo court Supreme Court no enka aban ene attorney general hwe na nkomunya mu na omfa ne hunni akuya ya asempa wo hwe Ghana ya mamre ya manne ye nhyehyɛ ya eye ye dodo ye ho sa asem to ye nua bi a emfa ho se owo doma wana so ni doma no ono wo nkasa kra asem to wo abon se wa hyase twa agyew ntinka ye papa na ho se o mamu sa wo ti o mamu so na emra anya adwuma na bibia koya chopa akuya omanfo no eye niema ensem fata na etuetua omana somdwie ese omano bambo ne na somdwie ema timamufo no so ekọ amanie mu akuya asem nya ne se yero akwesi asem ba ye
Ghana fo nyina aka bi ma ne huye se di oye no nsanso e de babanie ndc fo ehye ne kutu paka che ne se bibia ni ho empo okọ parliament na asem no court kra no ensem bebre baaya na chese ka papa no hwe so na nko no anka se tu ne ho fo wantie na yebu asem e ko ba se yenyi ne dimfri mrahye badwam hye bia ne nkrata bia obi yenyi ne dimfri mu ye free mu yasan akọ by election wasan akọ we ne obi ka se enipa domina kasa eno nko na oman no mra kunyini nso de all kanso nko ene se yera Nelson Mandela no da fiase enzo be mampani meboa nti eno nyanwanwa na ade ne se yakoba election wasan awe ne na asem na da ho no se ne sitie se wo ye opani na wo oman yi mu na asem se yaba eyese wo ka bi ba me de nanka me susu ni se nanka mo ntwen nanka Supreme Court ni asem no emfa ehummu ayemra odi muaye ba na sa asotwe bi wo ho a asotwe no nanka ye begina so asese se yemfie du na okodamu a se ya afia se yemfie miensa nanka asese yenhyiwu ana yente so akua wonim de ntiama ne ema ne yehu se asem se ba na onya nanano matena nkonwa ene nipa omunim mra na sebi sa amanyosem ekata binumu ani akua me se binom ebia no bi de amanyosem na yeka ntina me ka binum no ekata binum ani ebe ka kire wo se asem we de menya anka muntwa na me sere se muntwa mu a ene ye jachi kwesin ochine bia na ye Vincent china bia na ye me se me nso me koye de anya enti me nso menya nanano mama nanama begina bachi se aban nya me ma me mfa me hunia na asem kura kokoto a se nya aban ni dwa etwam eye court no ene hwemu mu se ba bia asem wo ye dri bia ye hunsu obi egina asem ni mu enti ye ntwa so na nipa ne mfa ne huni pacho wate de me kan ase enti ye pa acho sa aban ne ato ne gina nyai me ma chekrom for me de na ko police station me hunsu wa wi ame asem no police force san ko se munya no nti o chena no se me chekrom for bi ma police for na eje asem si ye hwe de da kokot no ufi so mbebu ame ye mfa me serious no eno ye ensunsun ya kakra wo mu se aban lawyer pani no wona case we ye the Republic versus Jemjachi kwesi ya se oman no ne owura Jemjachi kwesi na etwe saa manso yi one no na anya na na esre se oman no ne wo gina mu se mranimfo aba oman no eye yewura odame etia ne se de na no ye ma ahya hwan na wo koka kire court kro no a wo de wasem ba court wo sen ababa wa we sensuo sensase ya kire no etimuni no eni sede Ghana maratie sede wa wo san twa wo ho koka kire court se wa file wo mbrofo nole prosecutor na se asem no kura no mani nyi hu bio mento aso bio ntira se kwan bi so no by inference yenya no yesa so fama Jemjachi kwesi mesrewo yesa fama no akua ensa wa kan yi eno so ne Aisha de yi nso ne yewum nole prosecutor ko na nole prosecutor na o file ye no se ogina adanse a owo so e wa asem no ho e bia na asem wo hu sa adanse ekuta ne munye duru obi a yesusu se o sensio sensase allegedly no ma ni nkrofo no bi kura boga na eye me de se wo kan allegedly e bia I was not there e bia so on say ye mra kunyini obi akum nipa kra nipa awuda ho no yeso enwu ye until say court ebe makwa ma doctor for papai na yaji atum se nipa no wawu enti di ahwan asem ko ni mu anka betumi establish fact say ampa oya galase yanko yasem ne so de na me kan say adanse a attorney general wo ene be chese ye ntoa so anama ye ntoa so attorney general the otene office ene o gada evidences what you say na odi akokot anim na o hwa adanse na ye banim na so hwe no betimi eni nipa no de asie ni okota wagina ama oman no enu ntina obitim de asem ko police station as a court no no ankasa asan withdraw case no edu ba bi no asem na enko yie ma no a eyese obegya mu chen so bekoso na obedi nkuguo what you say we e ba no yemfa ne se ebi aban no kra wutimu po se obetwa asem ne so ena unya ntu ho anamo bia na e wo stage opese oduru
ansa na wo so obeto aso na wonto aso enuru ho ɛna mpanimfo abam enti mpanimfo na abam no aban ne ba betwa asɛm ne so na otwa so wi a ɔkyena nso aisha de no ka hu so bia nko plead on her behalf so what you say obia no ɔkɔ ka kyerɛ aban sɛ so gya aisha aban na hwɛ ne nkratam hwɛ adanse ikuta no mu sɛ ɔto aso ayɛ mmoa no but we die aban ne mabɔnten mɛka hwɛ ɛna mpanimfo bi animdifo bi ne mpanimfo bi asɔre enti me de me kan sɛ yɛmma kwan wiase Ghana ha yɛ wɔ no yɛmmra akonyi no ɛma ɛbɔ obia ho ban sɛ wohwɛ yɛ constitution article 17 clause 1 a ɔse enipa bi ɔte Ghana ma yi mu sɛ ɔyɛ Ghana ni anaasɛ ɔnyɛ Ghana ni no ɔmmoro mmara so mebɛkyɛ wate aseɛ enti ɔmmoro mmara so de a na sɛ asɛm no ɛba na ɛsɛ sɛ ɛde gyina court a ɛyɛ attorney general aban lawyer panin ɛne aban ne bɛhu sɛ asɛm wo yɛ wɔ court a wo ne ɔman no anya no ɛsɛ yɛtwa so anaa yɛtoa so na meme deɛ menim sɛ yɛdi asɛm wɔ court de bia yi yɛtumi di asɛm wie obi tumi di fɔ court sɛ yɛ temper justice with mercy wate aseɛ asɛm no kura ni nie na mmom yɛde ahomɔborɔ bi ato ho ebia ɔso twe no kora yɛde akyɛw anaa yɛate so ama wo enti deɛ nanka meka ne sɛ asɛm no yɛnhwɛ ma yɛnni na mmom wonim deɛ ɛhu ne sɛ deɛ nananom bia yɛ no ɛde ɔhaw bi ɛbɛba yɛn judicial service no anaa system no ɛso wonim yɛba bɛdi asɛm ɔman ɛne ankorankora bi na ɛnya asɛm na sɛ yɛnya mpanimfo a ebinom nim mmara ebinom yɛ atenankonnwa ɛsɔre bɛka kyerɛ aban ɛne attorney general sɛ ɛbɛyɛ ankasa no mu ntwa so a na sɛ agyaagyefoɔ ɛtena asɛm no so te nsɛm wei a obi wɔ hɔ a ɛtumi nya influence ɛwɔ like make us say not so. Oh, I don't think so, say. Akuya. The man basa ne say. Nimuni ya wa rise ya sabe otemwa 40 adwamu no. Enya menu mienu ya sma be kana bonti ya peel. En obetie. Ebe kwa onu no de mra na ya adwuma frintimti ya na ya ti abonti ya ka se o court de kam mra nti no wani tua pa so koto sa brantie no ofa baba we to ne mo na okoduru court obeka to se wadanse wo hen. Unim de nti America asem we unim sɛ nsɛm we baaye ye nuan man disi for so mu ebra yera attorney general odame edi anu yie baaye no de ndisi fo binum kan ye ne sɛ unya attorney general homeward office onim nyansa chen obia de obeye ni de obeka ni saa pepepe ye onipa bia na dwen akwa obi wo na dwen mu no oye homobro pa saa asɛm bisi na otise obi ka ho asɛm a obi wo kra na omre adwen mu no sa asɛm bisi na oyɛ na bi so be take decision e wa asɛm no ho na otise obi a make comment ketekete kra wo ho pɛ na decision ope so take bia no asɛ ensesan kakra e bam enu ntina make asɛ ehu no na e wo senki egya ne saa na mete Vincent kan asɛm bi sɛ eno nte sɛ omampani Akufo Addo dia o kan no asen no fo no yɛra Akufo Addo anka ne saa ɛyɛ nsɛm a yɛra Mahama ɛne NDC fo mpanimfo ko gina ne Sami Jamfi ko gina asen no an bra ne yɛra gyache ko esi gina hobi ɔmokɔ ka fa ne ho sɛ papa ne nkum nipa ne akase bedi na sɛm enne ɔkyena ene de bia bɛtoatoa so na sɛ yɛde ne kɔto afiase kora no a yɛ pae mfa ne kɔto afiase yɛto aba na asen no fo bɛto ma no ɛno na yɛra Akufo Addo bɛyi ano ɛka kyerɛ mo sɛ watete sɛ ɔka asɛ no sɛ matete sɛ ebinom sɛ NDC fo keka sɛ papa ne kɔ prison kora no a mo bɛto de aba de ama no na mebusa mo sɛ mo pɛ mmarahyɛ badwani a ɔda afiase mo pɛ video ne yɛbɔ ane yɛbɔ fu na de yɛnyina yɛntie bi enti yɛmmɔ saa video no wɔ ha yɛbɛbɔ de ane yɛbɔ fu no ɛnyɛ deɛ mo ma doctor de aba ha na yɛ da bi enti akua asɛm a menka ase station ha so na nim de ntia so omo nyona butan so omo una ai producer de wo kan ntina me kan sa akere no because wo aba program aka che obi so omo video be na ade abre no enti nsɛm a yɛra Mahama kan ye no ɛno na ma yɛra Akufo Addo yi ano sɛ mate sɛ asɛm we hia me pɔ sɛ mate te sɛ NDC fo no yɛra Mahama sɛ yɛnyina yɛtie bi sɛ papa no kɔda afiase kora no a mo bɛkɔ so ato aba de ama no
na me bisa mo say mo premrahye badwani a oda afiase ana mrahye badwani a owo prison ana asem obusa ayenie nti wanko kan asem say papa ne be ko jail akua enti me ba asem ne so ade tie ne say mesre na nanom me nana osaje for se ade agema badu otoso mienu papa no mabu na afri bro bedia obetena akonya so na dia mama san bu ne biem ne se oyobi a okana dwen wate ase na kwan kura waye na dwen se obeboa na ekrom ate na obetena o de clean up as dru kira misi mi hia ne mre bi mi frida me taxi mu basunyan misi ye ekoto chia no opani ti say you ti akonya kese so ono ankasa sigata mu na otetigata mu na mabuna buna bisinde nanso we die ye be sese nana ye kuta kotodwem asem we die munyi wano mfiri mu na oman no mra no oman no mra kunyini no ene opanyin no eni ohun die ehun ni sese ya nhwe ne yi a ebe ye se bia koto wakua ochena papa we die atwa mu ayesan beto about 2024 ye ni bebo no na bogus ndc bogus asen ababiem se yesan be pra kunyo no anim se okuta dual citizenship way what you say eno ne ade aye huma ye ntia ye pese mra ne di wie na odi fo na se mra ne gya no kra no a ekua no beboa ama obi be ye bia ono nso adwen ho mienu na de ya ne se ye wo Ghana na ye wo mra hye badwa ne mra hye badwafo na mra hye badwafo a ya oman de ne sika tua moka ya soma mo se mo nkonko hye mra e ma oman Ghana ndc mra hye badwafo etimi ka se yenua baako asem wo court nti no eda court be fra asem ni awurade arehosem ndc fo mu ye wudifo awudisem o ma de sika tua moka uni o ma sika de tua ndc fo ka akua na arehosem na wudisem wo mu no sa metie wotie wagisika se ye tua wo ka be ye adwuma wo se unua baako o ha nya asem nti no ye tua wo ka wi a unua na asem no ntwa ya wo ma ye adwuma enye kro no solidarity uja wadwuma ho akua mafa sa ye madwuma na waka ache me se unua bi anya asem to kota na chi na matua wo ka anya titira asem na ye ndc fo atitira asem sesen na de ndc fo ye nya titira asem kwa MPP members of parliament boycott parliament for a reason like similar to this one in solidarity with somebody boycott of parliament they can be bresi minim say sometimes the eba ne say bi kura na bill bi we ye pass na ye feel say enkenye kwan we ne say enke fa so what you say na bia empanifo hwe majority no hwama ya pass sa amra no eno de yabasa o say ya sorry free parliament said ye be na daache bi se mra we be ya adwuma be ya dance ato o ma ye say yen NPP and NDC de na ye nka ho bi eno nko na we de o say eno nya parliament business o unua bi anya sem wo court enti se unua na sem na da ye be free bia mo wakota na chi mo ma parliament o mind ni sike tua mo ka akua ati ayarehو sem o ehu me kan ese o ka bi tamachi because o chena wan hwe na MPP fo so akwakoye bi I'm telling you ade ayehu o se hwe ni na yarehو sem aya wudi sem na ndisi fo ye no eye ntitira sem ye pata pasem because yeah o pass si ayen aban kan cho mo se de mo ye ntie ntua mo ka bo de ndisi fo be okrumu a me pesa obi otie nne bia e de hye na dwen mu se ye ndisi fo ya patapafo ye titira sem no de me nyi ntumo jitum ye rama hama kraka okay me das but ye rama hama say ye kan titira sem ne ruka sem a ye de twa ndisi fo afuruma matias ye na me kan no say mahama aka eno ho adanse ne ehunu na wo parliament no nanka mrahye badwani ya to aba ma se kota parliament na hye mra ma Ghana o se unua wa asem okọ na case la to forsen onye mrahye badwani ade na ne case ni baaye no o man so ranko di na chi se de bia okọkọta be ko bi e de na aba ena no wo mo ekotai na chi ena no we baaye no mo ko ho me da se for ye sha se no se na akua de areho mo me hu sa areho na ehu ma o man Ghana asomdwe enti de me de ma no usi no de me se na nanom ne se eye se o ma kire do de a kire yira jechi question me papa ne jana nka mepe I'm telling you because me hwe ni posture say do sitie udu so obi a obre ne ho ase tie jana nka mepe but eno nkire say una say ache kromfo bebre a kromfo bra hu na obre ne ho ase pa nso no ye kromfo what you say nti yetimi di kromfo bi asem mo court ko timi ka say because say
obae wo da suban we ni we adi nti no ebi anka waso twe yesi na emum wa ho brase ne no kra wo kan yi nti ye asena we one o man na etwe nti o chene eko gya na papa na beka se asem nkra na nka engusi hwe na nka o man ntimi nye ne hwe ya ye beka de ebiem ye ni wie odifa na o man no na nanam abam ne ya patch o ne ho medase simaduo no e na mede ma no wo ba ye Facebook ne so a bo SOMPA 90 ane SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM abafra fa me ko Facebook abusia join ye me pesa wo hwe ade bi ma me na wo ankasa wo be kan na wo ankasa wo bua for yourself asemo mampani kan ye no mo bie mu se ya na ye nkenkan asemo mampani ko campaign wo asen north no ni o kan ye ni no na wo Facebook so no nti wo join ye live a ye kan a na ye ankasa no ye tumi ate ase nti o ba ye Facebook live ne so a but SOMPA 98.9 FM SOMPA 98.9 FM Mr. me pesa no Dabi Matthew oh me ana ma ye ho adwuma na me de aba ama no this is no anya doctored Dabi ohene this is not a doctored and it is not doctored. Dear Waka ye and yachre. I also listen. No. I listen to the president. Dear Waka ya yachre no enuni Mesro. Dear Waka ye and yachre and ye dear to a tiefo be to me a kind. So dear Waka ye and dear yachre so ye be in a womb. No. Don't be disappointed or henny. Dear His Excellency ka ye and dear wohono. No. And so ye be in a womb. The oka ye any the yatwere wo Facebook aye hwe no so ye be na wo mu a no we are talking up no the biggest issue on the floor is say the omampani ka ye no wono so adi kan ye bu atan the asem de be kwa akosi eno ho asem ne ye ka that is what we are talking about enti obi join your live on Facebook a obetumi aba no no ankasa be kan for himself akwa ba bi o Major so miniaba na mayemra na nasem ni de di ka mechia me sunyane is executives ye no mo nyina ye adwuma led by chairman Seven Kwame Edu abrante na ebo adwuma obre ne ho ase and we unifier nti o ama adwuma no ayemra maye ama party no sunyane is echina yi pa chairman Edu ni executives ya resolve say nyame ya adoma 2024 ye be ye adwumaden ama parliamentary seat no sunyane east abeka NDC nsa na se beka NDC nsa so dia na mea menua bibibia yura side Mubarak a party for dodo na akoto abama na 13th May se wondi ye nim no mfa yen kokon 2024 no so ma chia no anwumre na yaguso ase otwede amponyankopon se omma no nkwa ahoden nimdia wode adom no na ho brase na ho fama se de osi penipa asem osi do nipa no nyankopon ma bebre mekeka ho na ye nyina ne nka momunye adwumaden na 2024 no se de meka no sunyane east ye adwumaden ebeye ene nananom ne wo mo mbeto aba ne nyina darumenti yetimi age akonya no na machia na akanto a kira amankura hene na ne hokani Mrs. Evelyn akanto sunyane wese no mechia menu aba ne ma me prekopani abusua ne nyina menim say activities ahodo aye weekends there nana na abusuafo no ko a lot of social activities as we know him and the family to do always tinana woni ho kene Mrs. Evelyn akanto a mechia mo especially soronko kra enwumre nyako the edikan they are attended by the MPP any minua justice wa betena ekeka de okeka no a deliberate attempt washada onim said oye no or they distract you or they buy time but even before that my main farmer non to just 1 minute wait MPP parliamentary primaries you see justice Muminim say we a very courageous person we are confident presidential primary yes okay just a minute me say bibi cause for me party mu kwane nkoya me ba monte beka sanya akodi one dance what you say if something is going wronger me chire mu ka say this I don't agree with my party massa they all can say can this ni be 8 to 500 Ghana per head 1000 Ghana per head no e ye baumia adwuma no ye baumia adia oye no so so bobo dia meka because ye nyine te Ghana ha ye wo busuafo ye wo namfofo a bebre ni ye MPP fo
Baumia we Greater Accra to. This is where Central Region. Greater Accra, uni MPP delegate be a friend. Constituency or core, one many public cry 500 Ghana cedis. Every constituency per delegate. Per delegate. Also, Yamasho. Baumia, share ne kana washa da fa ba ko or de kono e na da. Cameras nim twama mu via tebru 20 di akiri. With security, army, the police and national security for. Or kwa ni attempt sika gu kemu no the chairman delegates. Oh, and I pity justice. He is for Alan, very fine person. But you see, ye bomu buga. Na mo se mo nka na mo nim say this for ye be so ma. Eto jema se baumia twetwe sika no de woni 80%. Membe tena SOMPA mesu. Wo bibi aka ne because udini kra no honam se. Also udini honam ne se. And justice. You should fight for justice. The baumia ye mo party no. Time na nyako me de ha me say senke ya papa na bottom sika na bosu ya ketu ya wajeje na allowance no de yes ka many problem. How would you know say na yeah no baumia vice president na ketu ya 25,000 Ghana cedis fa multiply by 36 months na hwa de sika na otua no nya no hefa. Let's ask ourselves, baumia nya sika no hefa, is he not using the office as vice president and or they go around campaigning over Ashanti region penny kwhwe You see, but with time, no, you better discuss. So we dey any ena masa ye doso no. So you come there. So constituency baako na presidential aspirant to be boka best 900,000 Ghana cedis. Titisika no 9 billion. For multiply 275 constituencies. Any die beto aba die baumia sika de beko grounds. Yesika o nyako Ghana fo sika economy na yesi atete apansem a ho kire ba obi esu a aba nan kasase a ho kire wo ho no nyako ba omia tinya sika billions of old Ghana cedis okwa ne gukem ne ye chiche obaba bon region ha ti monto mo bo ase asem a ye ka no me bon pa esu fra Ashanti region ko me wura bono na man kasa mon fa mo nididi akire mo ne MPP fo nididi kumo enkomo kokoam montete akire na mon hwesa asem a ye ka no ye boa. So at the right time you will come to discuss by a bomia and when you sika and a watchiche and justice usura media makane pen ye di do we na wo candidate to lose potra e mesu akire mekire obibia. You see nana do mahene appeala anasa asema waka no ene sei nyako nana do mahene a wosaye Bono Regional House of Chiefs president to trainee anasa obi oda ano appeal oye ya ne say or say asema akoso and as a normal akoso was seen note in specific relation to Yerwajechi Kwasin 2020 or kwaba na ndipa bi mo de court na Cape Coast High Court edi atemu ba say na aba ne yentwam na if say mra na all file no na onye Ghana ni krojen NDC any legal team ye be challenge with other legal issues and kusiaga finally Supreme Court the decision by ema yisi akoye election yakoto aba na wie Yerwajechi Kwasin asa edinkunim ne kese so pa ebio aban wei aye titiri ntinti no o se chenchina anche je se Yerwajechi Kwasin se civil matter ne ye wie mpo a criminal aspect ne de about 5 counts and ye de abo Yerwajechi Kwasin ejina court a yegusu edi asem na say asha asia ye ke ebobo sokoba ena nana do ma hene wo ye judge o so do baby MPP for besremo o de menti say wo ye ne bia nwumre but when you hear some of them MPP communicators and omo kasa phone bia the way they address this honorable man ye part of the country no say be obuo kese de man no ya na enyefe me ya justice enwumre de to be fair to him onye bi de. But papai ako law school were ye judge were ye high court judge uti ama onim said the atemu ne ho nsem sitie de nana do ma hene osagefo e kan say aba we yen hyehyɛ na ka asem no kwa ne yentwa so ye kan in law say attorney general enfale nolly prosecuted in simple terms no to discontinue the case. Me anam de masama ba court afi kwa de me ne interest bio anase me bese me to aso bio asema do ma hina kan ni o eno ne adapatwa se what ye mensa bonsu wo se sa na kasa e ba affect wa appointment to the Supreme Court na me pa cho che mensa bonsu majority leader ona ya appointment to Supreme Court
o tumi o so timi chene nipa obeko Supreme Court enum po kire wo say call do Ghana fo binom e bo aban we ene a judge fo bi atitru bebre o Supreme Court say amanyosem no moye no chairman sabunso ye MPP ni Swami MP o ye majority leader aka be kirem because what me catch do my hen say mo nsem si amokeka si ya na e ma mu nya appointment in court akese na de wo kire ne say Akufo Addo bedi mampanyin e ko mfie nsuni a odi a judge fo burudu e ko Supreme Court no ene omu nyina ye party fo munnim mase that is why mo yes sir. Point number 1. Point number 2. Nana asem a waka sen ke be ya ban we entwa judge question asem no so e ye criminal matter no enya nana do ma hene nko na odi na no ato sa asem we mu ye wo MPP fo bi so a omuso akwadre wo mrani mu Paul Sagofedami edi pen omuso edi bia nyako omuso do ma no ato asem mu panyi baako eye ayiko wotu oka wo campaign ho wo chi akra wanchi ya no ayiko otu eka alanchemanten omomu di na chi yie se MPP fo nto obama ala no oka ho bi papa wo ya kan asem we o so support alanchemanten wo betena ye sopa na nadoma hene. Wow, no. Wow, wanka bibia ntia no. Uti, ayiko otu oye former attorney general and domampena da akofo. 2 minutes di brena Agofredami di ni neno. Papa ayiko otu no wadi atwam more than 8, 9, 10 years ago. It is a papa no so ye MPP ni o ayiko otu nya ndisi o ye MPP ni mapa. Ono so dia fotu ya ba say asemre kwa na ye hwa aban jai to ha ebeboa for the sake of unity and your forward march as a country ye bekọ yanim what the no dan chen another former attorney general adekwenta mebobo omo madi say the brain ye say e very important because the same office and the same 2 million na kro mo no and I say kra Gofredame and no be ne say kra mpanyifo mebo mudin enitina mebo mudin site o mo no another former attorney general under NDC Mame Marita Brio upon so kasa mame ne pa. Ono so na no ato mu say ebe ya aban. Mommy emphasize asem we nto ho. Na ye movie on because I see not for at decide ya wi dada. O ma kire pefe say omugusu pe ye rajachi kwesi so be di o mo so aye MP. No di mpunto abreo. One do da nchen a lawyer for dodo na kasa Martin Pegbu me say what ni several times. Martin Pegbu kwa start cancer asem we ache ansa kwa na nana do ma hene na no betu besa na wotwe mienu entamuni o de do to nchempo a ada wokọ parliament me che eruaja chi question ekom na hye bedwam say ye agi na tom no se wotie ahemfo mu free ase not buy ene ahemafo a omo so de adesrede to aban we anim say omo de hye omo ba omo kunu omo bibia agyachi question no aban ni nyan tata wo de tata no no ma ni nya asomdwe nya adwuma nananom speaking o so asema aba no enye nanadom ahene nko a na eka Ghana for dodo na any MPP for medical bobo bidin akire o mase omo dibro omo wo omo so nim di omo wo mramu ene said ye fa so di obi gina court bo ne code ndi ekeka ho no omo nyina so do mo no atum so what is a bruhaha na masa mini aba noli prosecute asema ye ken e ya de foforo e o Ghana ha na yeti kromia e ma mranti o mabatin ketenkete a ye from Delta Force MPP from Rantie e Kumase court nyako mekan menim se wakai tiefo bibiri so wakai emma omunkofo bi ya yesi ya chu omu a ye buobu kodu mrante ni bi eye Delta Force chama wuntumi mrante ebi bo ra court ho ekoye judge any court na yakayaka de emma dripa bibiri dwane they ransack the court aban sha se wo de sa mrante ko gina court de ne ko si nyako attorney general ya file nolly prosecute say asem no kwa na mani nyu bio mento aso bio mi busa say is it because say na sa Delta Force mranti no mo ye MPP mranto mo ye chama wuntumi mma e wo Ashanti Region Kumase etina Gofredame yes ana one no dan chen a Aisha one hwe oba wo free China abaye man mu Nyako Abronoma wo di sika ba betoto excavators akese minu aba what say yensase what say yensuo what say ye japade. There was even a report multimedia. It is alleged say the actions and commissions of Aisha one important lead to the Pebimuse Ghana for Mpo Bimachiro Munkwa. Yet she near the Nijina court no, then Abani ye, Nyako. Abani file nolly prosecute ye bia.
I chere say asem kwa na nyi hu biu na onto aso oyi asem free court and I shall one a free woman and then okọ ya eni afe baako ya osa kofa Togo asebokina ase hefa sabe wura Ghana biwa na wose ye galamsey no so asema ye kan ya asem foforo na you see MPP for they don't seem to learn. They don't seem to learn. Omunsuade. I don't know munsuade. Because onim dear asem not for aye me kira ba na omokoto ye no do mo kira mo ne say mo pa mo fa Gyachikwesi ntumu nne mo fa Kofi Vincent want to aba wa asem not to da na ndi simfal na secondate wo meto aba mam say MP for asem not. I didn't. Because you see the mo ye no the MPP aban ene mampanyine Godfrey da me mo ye no e hye asem not for no kwabufu mo. I'm telling you hwe me ye dru ho ye mu bi tu free sunyane Sunday Tuesday before Tuesday beto aba no ene ye free ha ye kodru asem not asem breku around 11:30 12 am. Na yedru ye no jewi ane kromo so ye nika no wani ponkum so obeda ye nante ye ade che dwada ye wura fiafie mu sheshia boys ye call come to camp na masa the whole place was charged for Gyachikwesi. So I was even telling Panyifo no mko say me hu that connection na Gyachikwesi nyako senka ukohobia ka obeti de meka na se papa ne constituency no omo wo bond ni odobia medi be free they just love Gyachikwesi just omo donete omo ba omo kunu omo de hie omo bibia so regardless of the aba we be Gyachikwesi will continue to reign nyako pa kasa wi o nyako same gemfikai nyame wakasa wi dada nyafe na obekasa so tiny ayaya dia mudi di Gyachikwesi eni no enkosi aga now back to mampanyin comment okom mekiye mra na ye beto aba ewo ase not Justice, was it Mampanyi was responding to President Mahama? Yes. I dare you. So who was that video now? No, when a Mampanyi Akufo-Addo. Oh, please. No, he was not responding to President Gyachikwesi. May say the president was not responding to John Mahama. He was responding to. He was responding to Gyachikwesi. Oh, better be control. But was no coho. Massa. Justice, please. Oh, catch pa. Oh, kawai. Massa, oh, pentre. May say. Enya no credit after say President Akufo-Addo momu kasa ye say mo ba kwa akoto aba mo obi obeko jail the president make emphatic statement then do you know why man panyina se mo kan no Gyachikwesi so aka say me da fiase kura mesom mo of course he's a politician no obi o da fiase be da som mo nyako hwe ye de bibia kra to nchen ya President Akufo-Addo ye lawyer wa practicing for several years law school ni nim be bi okọ no ba we lawyer. So let me accord him with that. Because you're a classmate. So, but we're a lawyer, so let's accord him with that. President Akufo-Addo was a lawyer. I wasn't konimode. Ye kasi bibi ye contemptuous. Ye kasi bibi ye prejudicial. Ka President Akufo-Addo te ase no. Ono ne ko gina si breku. Park ekono ko gina ho no. Brother ye to aba ho na ne ye monitoring do na. Asim breku military school park. Ye park ese ye da asim breku kro ni mu. O say, mo koto aba mo obi obeko jail. No be the jail di no betu aye de amamo asema ye dia ti o nyako me the jail me won fiase kura me ye yes because Gyachikwesi dey okasa as a patriotic citizen and as a patriotic son of Asimbreku Asin no no ani 70 bi no say granted impose so be na was so betu aba ma obi o da fiase granted say Gyachikwesi kokasa so President Akufo-Addo what is a mete SOMPA FM okasa na wuti obefa fo na ye rebata is that how a president conduct himself sana we mampanyina conduct ho mampanyina we lawyer wuni mra wa ya attorney general pen wo se obi pass a comment ento so anya simpie so na wo kasa na wo kan ya wo pe you see how a lawyer for and Ghana for super President Akufo-Addo and let me tell you Gyachikwesi de omutwomu tan sika na ko mecheche no matter the MPP be ye no na Gyachikwesi be ninkunim but I'm telling you comment a President Akufo-Addo make ye e wa Asimbreku park ne so no da kwesi da no e ka ho na Asimbreku fo bufu bebre ase not fo bufu bebre to aba more ne dudu mu e de ma Gyachikwesi because you see juada na ye dru ya meka se nante anadwo na ye gi ahome be 3 hours ye sorry juada no pane ye nante kuro ni mu no se wutie ni padodo na aspo no meka ne se mampanyina ba be didi atem ti mampanyin nim anase eye mampanyin se ye di ye nim ye left from your right ye nim de ye ma ye wo na afrin kan atu vieti be 60 abedu Asimbreku be ka kire say me ento aba mu obi o jail what kind of comment no asema ye di ye nim ye mampanyina Akufo-Addo akwa Asin not before ye to aba akobu asem na wi
and no dear justice and your problem. Or hene pon no dear wodin anu atum keke. Tra adwen anaso de afutuo keke ma aban. Wo so no ne comment de enye papa. What kind of double standard is this? Nyako, what kind of double standard and hypocrisy? I'm not only discussing you. A general stance of the MPP. So, and yet, as some we know what can inquire. Discussion here. What you say? Massa, so, don't mind him, Samuel, mean anything wrong with that. Justice, media football man. Would you maintain so what cassette ya do my henny? My brand to be better TV3, yes, be BJ Hydo said, the minister wouldn't know. What's the minister of your said you made, you know? Capture one PP for ne say. Sebin predia sound. Ye wo boni adi die de ma himfo bia. Said the president Kufuado echo Gina PCFM. Edi dia flower hina tem no. Yemfa bibia nto nche nyako. I'm not sounding tribalistic. O 240 kokoso and a cop make this commenter. And can be from kabet make kasa ansem no. Adena mumu bi mu ni buo de ma abono for sa. Why? Me say mo party for bino adena muni buo e de ma bono any other parts of the country no muni buo de ma saati mamfo no ma hemfo sa na flower hene se da make nyako yi blogger na joma ma esia 7 years ni yenwie ye papa de na no kotum flower hene na no kotum so we de adesre de aba yesre mo no amesima ya mampanyi kotara radio so a ono ka cha hene se onkosi look at ahomaso ne dwe kasa mampanyi kasa eje ohine pofo fro anase wo chehene ne kasa asem na ko betu ahwe ne wo fanim akasa asem na kire no okay for anu hwe chehene comments wa pass hwe indirect attacks or the amendis what is this ya sopa ne sa akwan ne so and what is John mama asopa wo chehene sa akwan ne so mamu me nya sa de no se wo no obi kwa anya adwena fa sebio obuo kwan so fa ni die kwan so never disagree but you don't come and you start to insult insinuate and chastise ohine pon onye no less a person like obi a oye judge oye bono regional house of chiefs masa people for mama mani so ade o medase Vincent Ntweje youth organizer for NDC Sunyane ojwane ye live on Facebook SOMPA FM ana SOMPA TV Ghana ana SOMPA 98.9 FM na mamemfa wo comments ni bi ento asom Gilbert Nondo Gilbert the national errand boy eno say me hwa mo life ewo new doma ewo Sunyane no say Kofi Vincent more fire koswa na ye adwumaden no say Ghanaians will continue to suffer na yenya kukudro ne nka no emfa nkyere NPP aban Samuel Tachi ose me pa chowo bisa NPP ni na owo studio ho ne ma me se enya bia vice president nso oye wikidia na so wode oye campaign na so ye tua ne ka ye de o mani sika tua ne ka so onam no oye campaign Edna Kujo eno se minua me hwa wo live koso na ye adwumaden ye me dofo wiase nyina ope obi an ho ofa e friend Edna asa if you disagree come and ask me why yeah obi e friend Edna bia ho ofa untiasia forget about it 98.9 FM for adwenkyere no to your live video na se na yenkenkan emfa maun SOMPA 98.9 SOMPA TV Ghana SOMPA FM ni nyina ewo ye Facebook ne so na ansa na yenkomo no ebe hyase ne so obekaye a ye ne Food Suppliers Association di nkomo ema wo mu ka kire yen sa bofra fa ye kono yen hwe de esi wo na wotwe mu anwumre ya update a wo mu de ama ye ne after say wo mu kode da buffer stock premises ho said the ocean we Facebook see no update wo ho ne se Pierre aka kire yen sen Agric minister no wakasa nti enanwumre bra no woni ye kasa ne de na supplier bia na ho obia sesa ne ne makofie we the hope say nyame bo ajoda panifo no wo be hia di nkomodie na chi bosumi da toso edunson wo musika akwaka mo ye 278 million Ghana cedis no e be sha ase a release atoto wo mo various bank accounts mu na obi atumi akoyi e de atua ne ho aka nu nti no e ma wo mo call sa protest ikodeda buffer stock animu ho ohene na wo mo dikan abontrene zebe me ho e no bontrene se ye be ba be hamo ye be ba be picketing ye be ba be picketing no mo ni wo mo ankasa kopim se na mutu ana mo kura wo mo ante ho hwe onte se wo mo koda ho ya
ebinu kra fam ayade ansana wo mo te mo nka adan na se ka ne wo ho a mo ne wo mo communicate na wo mo ba bontin wie ma e be te se de asem mo mfa ho bi sei Akua me da se na ansana mekɔ no so no ma menka tie fo se yura omampani udi kan Ghana kwa menkroma baby a you see no Memorial Park wo say eho ese ya che pa eho nanu yo mampani akufuado ama yesi ho ya pa ho nto ama akue ho ya fefefa se usi woni anka ncho se kwa menkroma Memorial Park ya yira mahama ni at ndc hwema ne se ye no ne aye ne sana unyini anti ye bo mampani akufuado abaso say waya ade a se so mampani papa bia eye de to so biem me kai Vincent ni NDC for say said you know kan sem ne say nananom akasa a lawyer for bi akasa no akua ye ntia say ensem NPP for bi o ya lawyer for so Vincent na kan me de mente ye o de me ba ma Vincent ma men kama sem Vincent ma men kama sem Vincent you had your time ma men kama sem nsem o mo kan akua de me de ne say o mo kan say emra ne tia o e ya chewopa a chopa nko oh yes obi a waka bibia ya as a Vincent any NDC for two no and I make a choice the kind of strength or they can 70 said here as a emrama kwan and na emranim fo na ekasa no or say one can say emranim fo na kasa you know to or emranim ni waba be take the position Vincent voice and or say no one can money bia but now or can am na kwete say ase emra no makwan say mpanifo no timi kama aban jai no e na me kirem say de mpanifo no ye nyina me matiefo no Ghana fo ate ase say emra no enhyew mampani ne attorney general na mpanifo no ka nyina na ya chewpa e no mo de ko we e na me ka say emra eduru se emra ye adwuma ne de chewpa kum bibre a wan hwe ya na ye emra kunyini no ye Supreme Court no e na ya andamani omu jumadi wate akua enti de me kan say ye nyai no mudi asemi wia na ye bua asemi so obi a okoda afiase ana sika se ne se utua akua na fe mpanifo abam ni abepa achew akua eno to nchen a osan say NPP fo bi eko bo say judge o say de ku yi de media mami ni mente ho asem da una wo ka enti akua de me kan say eno na o kano se eno ba ye no attorney general no eko gina esa asem no nani nyehu bi ontimi ne akire biem ena me kai ne se yenya okay muntie 3 una me no kasa okay yeah em de so okay no muntie 3 sorry to chief justice oba ho ma me Georgina Wood ye to ne ho ka so munya no kro mo ne beda kan sem wana ensem fatafa Supreme Court judge ho ye de omo ekwa afiase era mahama esan jawo presidential pardon ena me ka se omani na nsampo wa afiase ni jawo mo na nsa kra omani obi a wasori eti ato oba panin te se chief justice maami Georgina Wood ho tim ka se wi nya okra no obeda se nipa na mahama jahe no nti die na no de me kan se akwa emeti ase da bio ye diwie na kua ne ko otwa so na nka wagu court no kura ni mase akua ye di aseme wo de ka ka se ye woni pa binum a wo mo wa afiase a e wo mu a ye pade wo mo minim ne ye ma no na nse ya am so koda afiase is abuga pele yes presidential pardon minim e wo ho ba de duru ba bi anka de omo mo na afiase na nsampo na ko mo fa nye nsensu a uja wo mo eno to nchen a oh Vincent na woni Ghana ha na nsampo uja wo what you say enti asem ne ba na ye ka ye nhwe ne nka ne se de tie se de be ya wo man ye kikire no daachi bi no ensan na ni mehwe yen na nhwe ye woni bone so enti eho eno no ye nyina ye tie sompa akua ai ba fast talk for nsensem yi asem we ya asem a areho na anano branda mihu se ye maamenom ye nuanom emma ne mema egu monten so nye boni bi no waye ono akoje bosea ede
ne aban de adi dwa yen free SHS de ba yi mai ne bɔ modern ne mɛmɛ ne bɔ modern edi won sika to nuane a yɛde anu ama mmɔfra yɛdi na aduru sɛ ɛsɛ sɛ aban no tua ɔmo ka na abosome bebree aba bɛtɔ soɔ na ɔmo nsa nka ɔmo sika na akɔduru sɛ ɛsɛ sɛ ɔmo kɔ da mmɔnten so ɛwɔ buffer stock for aso ɛyɛ ansana mpanimfoɔ atwa wɔn ni aba bɛhwɛ wɔn ɛyɛ asɛm a ɛyɛ na deɛ mɛka ne sɛ adesrɛdeɛ na deɛ ma no yɛ awerɛho ne sɛ ɔmo kɔda hɔ na CEO na ɔno ɛda buffer stock ano no na nsa wo sɛ nanu ɔmo di bɛna ɔmo hu ne da yɛsɛ ɔwɔ kuma sɛ ɔyɛ workshop na yɛnuanom mmaa no yɛ maamenom ne papa nom da mmɔnten bi yɛ mmɔfra ebi nom nyem na ɔmo da hɔ ɔnyɛ bɔne bia ne sika na aka mu aban hɔ ɛna ɔba abɛgye menya akwanya tie ɔmo mpanimfoɔ no bi bɛrima baako ɛne ɔbaa bi akua nsɛm a ɔmo kan na ɛyɛ ne sɛ ɔmo ayɛ adwuma ne mfie bebree na sika ne mmaayɛ no na yɛase afa nipa binom ɔmo busa ne nipa ne busa ne host ne busa ne sɛ na mo atete biribi sɛ aside mo no yɛsan afa nipa foforɔ bi a wofi sɛ ɔmo yɛ adwuma na ɔmo de yɛ ama ɔmo sika ɔse an kwaku amedumekura kan no ya ɔmo wɔ adanse akua no na ɛyɛ no mpanimfoɔ sɛ ɛmo akɔ adidi maayɛ a kensan nka bi engum na sɛ sika wɔ hɔ sɛ yɛde ma nipa foforɔ de a adɛn na deɛ ɔwɔ dada no yɛmfa sika ne ntua ne ka na ɔnkɔ so ne aban no ɛnyɛ adwuma ɛba ne sa na asɛ nkwasi abuo bi ɛyɛ abam but deɛ yɛ medɛ ne sɛ yɛwura agric minister ɛtumi akɔ hɔ ne ɔmo akɔ kasa na wahyɛ ɔmo bɔ sɛ nyame yɛ adom a on the 17th yɛ ɔmo sika no ɔmo nsa bɛka na adwuma da korɔ ɔmo bɛhyia ɛwɔ ɔmo ho wado tie yɛ papa yɛ a wofrɛ no ɔkasa yi ɔmo nkurɔfoɔ yi baako na ɔno wodi nkɔmmɔ yɛ a wobusa ne sɛ ɛyɛ nkɔmmɔ a ne yɛ nneɔma di dada ɛfa sika asɛm ho anaasɛ nsɛm yi baayɛ ɔka sɛ ɔmo ne ɔmo ni dada ɛno ne adeɛ ɛhyɛ me nkuran no ɔn sɛ kɔbaa sɛ yɛ nneɔma ka dada ɛna asan bɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yɛ a na yɛ akɔdi adanseɛ sɛ asa adaadaa bi ɛyɛ aba mu ɛno nti mɛsrɛ sɛ yɛntwɛn yɛnom so ntwɛn wɔpɛ 17th deɛ sɛ aba awie nyame boa m sɛ na wɔtwɛ ba bɛsim yɛ ɛne na wɔtwɛ bɛhyɛ ase mu ɛbɛtumi awura mu ebia na nyankopɔn ama kwan no aberɛ wanso yi apoma kwan mu na ɔmo nsa ka ɔmo sika but mɛsrɛ nana bi ɔna yɛbɔ chairman ɛda bafa stoka no ɛm sɛ nsɛm ba wɔno so wate ba menya ntena no de sɛm biaa deɛ sɛ ɔte yɛ nka na sɛ deɛ ɛsie wɔ ho a yɛbɛsrɛ no ɔnsɔre na ɔhu sɛ CEOs no de duru bi na di ɔmo kyi bebree a ɔmo ma aban no nim gu ase ɔn sɛ agric minister te ya ɔbaa mu no ɛm sɛ biribiaa ɛkɔ fam a ɛnɛ me ne ɔka sɛ papa no kora deɛ dansɛ sɛ onipa no nyinaa firi hɔ a obiara kɔ ne fie ɛkɔkura ofiri so baayɛ nti ɛduru baabi a ɔn sɛ yɛsɛ deɛ ɔsu bi asu n'aniwa wate aseɛ ɛnam sɛ yɛto aban pipi ne yɛto ma yɛ nti sɛ biribi si na sɛ aban no asom sɛ ɔbɛyɛ a ɔhwɛ yɛ ne yie nti yɛ bi a nka ahyɛseɛ no Greek minister koraa pɛhwɛeɛ a nka meduru mpɛmpɛnsoɔ yi a yɛnnua no bɛdeda mmɔnten nanso mpanin sɛ akyea yi mu yɛ sɛdeɛ ɛyɛ yɛ korɔ deɛ ne di maa wɔ mu na ɔkɔ hɔ ne ɔmo kɔkasaeɛ no ɛkyerɛ sɛ wama ahotɔsoɔ bi nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛnnuanom yɛ maamenom ne yɛ mpapanom no ɔmo nya abotrɛ na yɛnhwɛ nsi ɛyɛ 17th no deɛ bɛ sɛ ɔmo nsa bɛka ɔmo sika no a ɔmo nsa ka na yɛ nyinaa yɛde aseda ma Nyankopɔn ne aban but megye di sɛ a great minister Branchampon ɔnkasa kwa ɔn sɛ mmaa no kɔda hɔ Tuesday Wednesday Thursday ɛna ɛnora a sɛ dabɛ ɔne ɔmo kɔkasaeɛ no ɛdi adanseɛ sɛ mpanimfoɔ atena ase ɛne hyehyɛ yɛ agu akwan mu ɔkasa ɔhyɛ bɔ sɛ wei deɛ ɛnyɛ deɛ mo abɛtena ha nti yɛ sɛ mo wɔ ha nti na meka wei akyerɛ mo na mmom na yɛafa mo ho adwene dada yɛyɛ nhyehyɛ awie sɛ yɛde sika no bɛma mo ɛna hu sɛ asɛm ne asɛm hyia mpanin sɛ yareda ne wuda tumi hyia ɛno ne baayɛ a ama ɛno na bɛhyia nti no mewɔ gyidie wɔ Akufo Addo aban mu na mewɔ gyidie wɔ yɛwura Branchampon mu sɛ da ne bɛso no ɔmo nsa bɛka ɔmo sika meda ase ɔhene Reverend Mama nyi wadwen kyerɛ saa nkɔmmɔ. I just want to use a minute or two to wrap up on the first issue. Okay. You see, justice and you made it said the yana your college in the big cano, one macrankey.
and as I was all man de ne mre ni nyina ye campaign ma la chairman ma on discuss jechi question ene do ma hene appeal ene sa issues hwe presidential pardon asem o de bae wo twe na adwensi so say presidential pardon eye sononko esene filing of nolly prosequi. Oh, justice, I didn't know. Oh, Kasami, Dina, me church. Me be man, na oh yes, sir. I don't know yes, sir. Me we are obebem. You can come up with your reservation. Don't do this. Oh no, justice. Justice, what am I mesa? I won't allow justice. I will never do that. I'm setting a record straight. Oh, justice, allow me. Justice, allow me. I won't allow that. So, as someone make me say, no, I won't allow what he said. Justice, you know me. I don't denigrate people. You are my good friend. Why? Now I want to radio so the public play no. Me be go anima 7 preduasa. Na kokome no wakosa. You know that is not my type. Me didiata me kasasa. I will never do that. Me say presidential pardon and nolly prosequi enye pe. And that is a fact. Presidential pardon there. Ye to me a Ghana mra kunyini no. E dia mama mpanyin. Sa to me no e da mampanyin abem. Ye betimi e de obi atom ne se wotwetwa nipa 100 ti. Ye need to munne na for any reason best known to the president or say member ne pardoner sa to me no unless any until say better say yemra kunyine no e fall at the domain and I say a mampanyi prerogative what you say enti no na muntie tre classman no work no Supreme Court do mutumu bosume miensa and osa fan no 10,000 Ghana cedis say justice refia Mugabe Akogan any other person Alistair Nelson omudamu 1 month before John Mama pardoned them. Me say you see Google and check. Adi bi wa we ye crache wo kasi na make was say nyako make say mo producer mo nyamo checks. Supreme Court do mu to mo 3 months 90 days. Ye find no mo 10,000 cedis each. And now even owner of the station to boase. Owner of the station no owner so no do no omo no any say and ase no mo timi nkyere the kind of radio station. So for example, yet SOMPA assembly and many justice bekano, 7 previous and Akua bekano. Owner of SOMPA any like media group no. 7 Terawan, 7 previous chief executive. On a check the ekawa. But a buy impono, Supreme Court at the house of Bonibi, ebo oneseno. En kanfua enkodano. Omo delmo for 1 month. So 2 months na akano and a present your mama e pardon omo. So what is nolly prosequi sa pardon yasema wo kene munje 3 no. I don't get it. But in this specific case, Jachi question kran yemfa ne ntumu. Namne se Nyankopon da roba any on the face of the evidence no. Yebe pushi yebe with the last of Chechumo no. Be jidis o meye adwumaden am at the end no. Prepare your be adwuma. What is a contrary to the mampanyina kwakada da se Jachi question kra de wo danse wo mu dada. Ti akwese o sore so okọ parliament in the eyes of Akufo no ofinsa wo na ya na eko because no de na to mu dada what you say. So that is that masa Aisha one dey Magdi kan wasem oba ono nya Ghana ni obese ensase wase yensuo ye jane mane koy Delta Force for medical kan wose wanted da Nyakopon fa bo ne nchew watra radio so akasa research crash te se wose wanted Delta Force kuma se asem wi da ese wada wo sere hwemanim o ti ase ye fale mo fale nolly prosequi mo ja asem ni die enum pa na eye treasures eye very criminal judge Kwesi money be na waye I don't want to go back and discuss Ghana for him as far as 2019 and now then in Qatar call Canada buying 2019 to renounce the citizenship and an certificate for renunciation about 26 November 2020 10 days before say etwaba yemra kunyine say PNDC law 284 talking about elections eligibility or say and was at a time of say ye elect as member of parliament no now we Ghana ni me patcho etwaba da be December 7 the certificate and answer DA idia dance so when Canada ni bio no about 26 November 2020 and not do answer ne koto aba bone be na Kwesi aye bone be na waye so please yi city ase se wuni me ma further and better particulars 27 November 2020 asane call yi si headquarters Dr. Boss Masare the tenant so all ko nyame charge na certificate number or president ko yi si headquarters no say na se wo certificate abadia ene ye ma ho kwan mi busa nyako Jachi Kwesi akasa na de ne hokoto yisi paper so si ento abama no mra ya ne dia je meba je mensa yisi Jachi Kwesi na ye board of director
on a control on a child will be jinaba any do nyinaba. He was cleared. Ye man kwama ni jinai. So after say yes in Ankasa, remember said Judge James a lawyer. Why a lawyer ni not I ye ni nyina no. Na need the electoral process is achi. So in the wisdom of Jemensa was on sorry any use in paying for no. Any evidence a Judge question a lawyer for edicor dom or mono. 27th November 2020, he was finally cleared to contest the election. And so no Justice Unim, you know, but one kind of create. So that is that. Nyako. Ama ya ini ye papa nom a almost supply nuane eco schools. A bind the omoka a total of 270 million Ghana cedis. We nye sika bia o. Ase not MPP for the 50 million Ghana cedis in the bar. Budget and na bi mo ye de bar ho. E kire se wate ya mesani audio bi manusi a me sore nko. Audio bi MPP for platforms so nenam so mo bo na bi mo so bo se sika mo de koye. Ase not mo de kodida hotel o Cape Coast ni ade. Ekojeje dan koye normal omupe ombanfa conform koye adwuma 50 million Ghana cedis titisika no 500 billion and allegedly MPP for na kekamiati o sika omede kwa asen not so omede ko boa chasopuku amana be ye MP na asen no for nto abante judge kwese no nyako na mode ye maame nom ne abusuafo a ebi age bosia ebi agegi sika fra abusuafo ho ebi agegi sika fra adofo binom ho akoye adwuma a supply more awa bayire ni normal hodo akoye schools na abanya show mo but several years hwe anasa several months justice mo kan asem na won why you fair kakra ba ya bi asem ni mu yi so be say we very fair enye se bi kan ye due last week na food supplies na makoda o men kan asam no ti asema me can you understand you see ebe obi a otie kra be na adwen say oh ni pe kra bi ko mutiri mo den eye pressure bi no mo de ma ban no de keka o da bi sa 270 million Ghana cedis aban e de sa food supplies ike minu aba eye sike date back several months ago aban ya shomu bo ye no ma ye nkrata as it stands now almost like 1 Ghana cedi na me hwe news anwumre especially TV3 news at 10 na wo hwe se omuko twa omo live we no mo de da ho ma me nom na ntuntum ba kokra de papa ba ko de ba wo hwe abe 9-10 years dan nchen na ya hwe hosem na da bia be kasa hwe ye chechire oman menu aba ye ya amanyosem na nsidru ba bia on MPP 14 more din dodo Trimodin nyako because enti baumia mo na mo ye campaign ti ya wo hwe news ti na wo Greater Accra wa be Ashanti region wo cheche sika wo je ne fans wo yi nyako Abronoma e di sika 270 million Ghana cedis enye billion o 270 million Ghana cedis aban we nya sika fa maye maame no na ebusuafo a omudi omu sika ne bosia aye adwuma ne obi twi omu maame ba ko kasa wo TV so wo say obi okoji sika no ho ne say obo ne duampo chese e kana che bosha wo de ahye dipa no abro so Nako, how can this government be this insensitive? Mayanka si ye declare by election fufuro. Sika esi eni hono, you will see baby MPP for benye sika free. Wan nyako. Nyame fa sama wo de yanka ne MPP resign. Ana obi nkodi hene. What you say? Kosi am ya cheme, Sunyane Traditional Council, na konyan kodi hene. Na yanka se ye by election wa ha. Obehu sika MPP for na bi num de baba begusunya. Nyako it will shock you. Me be kwa asen, be kokumawu minim de maker. Enso sika omo ma ye adwuma magana on da bia ka se abawe no ma hia wo so di sika hyem no abawe fa sika nkohyem de ehu hia broni say useless and hopeless projects and policies abawe di sika ye why hwe national cathedral nyako je se moto wan sem bio akwesi se mo na ye jamo ye sem twerefo a ye de akwesi se nyako what wan sem national cathedral hwe sika pa ye de akwese sa project we mu enensuo to a kogoglo wopa kogogo na gogo he open the largest and the most expensive pit in the world a national cathedral region ye tu amana insuo to a ho na ya mo nka se one village one dam na munya bi nka no e wo se mo ka se achievement ba ko ye sa national cathedral no because insuo to a ananado wo di drone kotwa e fe na na akere se mo ya mo mfa nka mo achievement na mo nka just no mana wo ye no so ya we sympathize with ma menom ne abusuafo a aban di omoka na enwanwa say anda nanado mowak uni mowak for Mortuary Workers Association of Ghana omoko strike na nanado google and check so okay
andanana do mamui adwumakuo be na enko strike adwumakuo be we ya bi mo declare say emo supply nuane na aban fese camera mu no antwa ye nu dwada benada obeti anoda group so mo so aban de omuka nonsense school feeding caterers nyako refi omuka so mo so eje omusika contractors ye nti omuka nyako die na ekoso Ghana ha ekoyi ya change syllabus asem wo mesim be Canada biara basic school ya change syllabus ABS na ya me yasem ne share radio so achi so chira de ABS betena ha nyako mia menu ABS oye ni nose free fie ofa A4 sheet no prepare notes no de akwa chira de because syllabus ayasesa e wo se printed textbooks de ko e ko 4 years ni abanya sika printed textbooks and so say na make no me yen case ye declare by election e wo Ghana ha baby ubehu sika MPP for the beba say omode ba betutua abepe votes e de akọ so ya say o tra se hwe o man Ghana hwe bosia paanya akwa ban we ba waje hwe toa wodo waje ene covid ye se yekọ virtually nyako enso egusu tua covid tax yegusu tua covid tax bola tax sanitation tax yegusu tua mfaso be na yenya timamufo die mfaso pa na yenya free sato bebrebe wi bosia bebrebe ba aban we ba ye waje ekonfie nwotwe no die na mudi sika na ye eno na yetwa bia maba omi a se na mekan wo de nenam eye campaigns obi die MPP anim no this is what they are using the money for hwe me free kumawu na me bese kwa asen nansen nyako asema na me sympathize with aban edu ba bia se sika ni wo no me ngi sa asem ni bio nyako obi a okọ samtwe for metia bobo bidin ye ko hyehya bebre wasen omo hwe no ma na ekoso omo nya manyofo omo se masa Ghana sika wa ha money swine V8 nko aban wedi kogu asen etwa mo 300 any 1 minute nwenwenwe na moto miensa de anim nwenwe obabusi ase na nabi na eko 2 minutes na bia bese afa obabusi ase samia wuku na eko obabusi ase o MPP national youth organizer salam na eko yes na masa from your own words muti promo party for na MPP for na asem mo kan no almost yes o te ka mu to yes chasopoku nyum na chasopoku nyum na ase no for no boma na ene so ba cho mo so yes chasopoku sika no ye di 2 million 3 million no mko cheche ya ene so yes ye gira ho fidi gadochi mu mpa man kwa asen no nyako mu hu se ya ban we si ko che sika wo monfa sika ni bi nkonko tua food supplies reka because unim Clement Park NDC MP oye ranking member of education committee no say sabana anya hwehye amfa sika wi amma o ma eni na wotwe baako the secondary schools no ye be compel say dodo na be close eye papa nyako eye papa si yete ha na Susek St James other schools boarding facilities aban no ye no aduane ni mu omo ye si eja aduane fan supply mu bio justice the aban e de Ghana for abedru no the aban the baumia ne president Kufuado baby amode Ghana abedru no so mo hu ye mobo kakra na mo ma ne ho dodo entra mo mu kakra na mo ya brododo you were using certain words and is for year to travel in some our can it doesn't link with asema na work obi boycott parliament doesn't make the person a medra who you catch the you can obi a medra won't you say o you training o you say we boycott you part of parliamentary or justice and you made the way you no see the way you no see me wi obeba me say obi eya ade a eye ne constitutional mandate yenkase nipa no eye mamboye ni boycott of parliamentary proceedings MPP for my bebre yenkase mo yam the here ne say ask yourself say eye within their legal remit and the answer is yes how the answer is yes how what you say and then they can kire mo say not only judge question ye ra Zelda so mudgusu de ni gina court and you say eye persecution enye persecution malicious trial na mudu obonam so 1 judge question 2 ato force na and there were minority leader 3 Zelda say nipa miensan mo pa mo nka se de bia fi juada ko sifia da mo mboko court ye bekọ akoji omo akobo mu chidom from Monday to Friday near how parliamentary business can go medase anada mo ye do ma o mani mo enye obi etu mo fuse munya ya chinchina che mo se mdema ya na mbaye medase food supplies mesre nyako aba we nti omo so frɛ
man no down e bi betimi ayanti beki president Kufuor ye according to the PRO e bi betimi aye Samira Baumia eye Baumia ho kani kan be hit wo account mu na nyako kra nsempire ni promises hwe bond holders urefi boss be na ba wen fan hye wo mu nyako betimi am examples more than 10 boss be na ba wen fan hye nkofo mu ko strike e declare demonstrations a nyako ebedu omu ntua bond holders pensioners urefi boss be na kenofri ata no mfama wo mu ebedu ho no finito also we the 17th ti we the date e da mo and so Ghana bia 17th no enya next 100 years medase what you say medase ma messages ba ko entwam na fe ohene e de me be pem 30 na me mfa matiefo daache hene Benjamin ose Akua me hwe wo live from Sunwane Order besim na me pa show adanti na MPP achidifo no nyina wo ma sha asese wo mbesua se de atwa ntro se baabi o mbeko bia na wo mu twa ntro wo se Ghana for brew en wo se ye nim se MPP fo no se wo bi ka no kra na wo mu disturb na no ntina abrante ni disturb Vincent no say Vincent you are too much keep it up dachi hine Benjamin and wo de na dwenchire we e bae what the to SOMPA 98.9 FM and now says SOMPA FM no so ye bekin kan amount Angelisa Ebenezer no say agosia me pese me da Vincent asipa okay o say agosia me pese wo da Vincent mame wo da na say mame for his education okay Akua me da asipa nti Angelisa Ebenezer na Catherine Obin eje no say the MPP for any honorable James Jachikwesi ye no enye osusu se eye witch hunting o se mun koso na munye adwumaden na Ebeneza atwe we bi we Facebook abofra ya akọ he wo se me pese cha sopoku sika no me sendu bi Angelisa Ebeneza Lord say hey Agosia please I want to send you chasopoku 200 Ghana cedi o de send bra na sika de obi anu ha opo me de me hwedi eguso edin e beba bi eguso ohene kran de ba medi Vincent de ba medi abofke de ba medi adusi de ba medi sika de edin guso sika bi anu ho edin guso meti hay ba omi adba medi ala de ba medi credit de ba medi bo charge akọ de ba medi afi ye koto wo de amfa amadia ohine ma me mfa won to aso nkopem 30 na me mfa tie so obe ma so ma me ma we enough said ebe ya ebe wuram dabi Vincent nsemi wo ha ya na okeka wu se o seda bunti se de obekasa na wotimi a chieti for na koma okay na enudi adansi pepe se NDC for e wo kwan ya faso de ntro ne adada agi oman ana se mani pato aba e de maye but so Mike no mami good aha de na me kan se de Vincent ay na nwumre no edi adansi pepe se NDC for wo kwan ya ye faso dada nipa e ma ye to aba de mama o mama nyuku no na on begia konwa ni wi a na nhye ya NPP aban ya to no o wasen asai ni nyina eno na edi adanse free mretentin bisi na abribio baba aban mu bia no na oman no ete konachi sikasemu adwuma mu ene bibibia mu on sero sika nsem no kasate se de NDC penso no na bibia ye pepepepepepepe enso enche bia na mufra akonwa so ede na ensi on education minister opanyini kasa o se minister aje adwuma na from nsem ono ankasa penipa Akua omo ya omo ti omoka kakra mate ene de eno de miam so hwehwe mu de mahu ene yese Akua unse ma no ne mema na supply de ane ma various schools no itimi ede de ne ko school bi okwa atesemu oni ebia head teacher na wo ho no timi connive na
aduane no se eba ntentem a ɛna ɔno na ɔde ba ne nya sika nti aduane ne bɛkɔ the next week or month head teacher ne bɛsen afrɛ na authority ne bɛsen afrɛ sɛ yɛnuane asa na wasan de bi kɔ nti time bia no ɔno no de aduane ne kɔ na sɛ aduane ne yɛbɛto agu koraa no a ɔpɛ because ɛsɛ santem na ɔde bi kɔ akuyare emre bi meyɛ wei kakra bi ɛwɔ one of senior high school sɛ wobie ha Emma, to the sense that may Sunday video become BNI ne NIB. Senka, Omunyan Shimuga crap. Unim schools in about who crumwa, Bonha. Dear, me who yen say, na a nipper be a Juma with school moha. Yes, I said me and nibby free schools anymore. Now, how much? Here, dear good taximo. Na, yet a comma stores be. Akotong. Okay. She mititi hunsa mwatama na ne former constituency chairman or ye Sunyana West MC name. Nse no na ye school free SHS coordinator. Yeah. Made information be brave man. The man pennyfu binom. But they come by and say you do baby no say e be kran coming new video. E kwa be da ko ye video diaba. Teachers be a school mo timi frame me catch them say this is what is going on. You do baby my teacher be catch them say mem there koso no anwumre ni na head teacher no won kra na din niema anuane egu ono ne private car mu e de coffee ye busa ya o say ono gingine senior high school omunuane sanom ko gi bi wo ho na say wo me fa ne so senior high school ti say bi atwene amanfo so say kira senior high na say ada we ka ho a saa car kitwa na we use no mu emo bag do se ne bekom kra e de se wo fa beans kra bag do se ne bekom a obetim de afidi e bia wo school no for one day mpo se omunuane sanom ko gi bi nti o san de kwa akoma sa school no what you say na eno na meka be se dia un se ne ye keske 278 million Ghana cedis am ne ye ka akuya hwe aban edu bebe na aban tu anamo bia amanyo 70 no ya na say a fine people who are NDC for no try say omu beat me enya sympathy votes out of the SC no say for NDC who are yesu ye be bi eno ne ade ayemo Ghana no eno kan bi na sika na hu sa akọ echa ban twa edu ba bi a aban ne nte ne ho ase bebre kwan yes sika no bi a within a couple of bi a months we bi a 10 months say na sika na timi akodru a figure bi wodwe ho a wonte ase nti ba sa na senhwehwemu kakra bi koso na kadie nti na adwuma no da ho yentua woka na education minister se magye adwuma no ye nti pekwan pa be fa so betua mo nso moka enti de minister ni se me ne wo ne Vincent yete Ghana fo no yensu e ma yani na fom na your mine sika me no ye tax nketenkete a yetua ensu a ye tonom ne ma ntade a ye to hye bibi aduana ye to di no ho tax no e na abande bossa abra no nti hu bibi a yenka na wo so temamuni na wo supply ban aduane no fa no kra ye adwuma okay because etimi de aduane wo wa ne ye kia rano ibi abeyi nuane ma emo ne ade oyo akuya nche eni bosome na ye san de kia e ko hobiem ye se aduane short wo school we mu e ya bro ne yedi ye ho enu nti me de me ka be sise e sa ban tu esika no but going forward no obi e aban be contract wo se wo ye adwuma se ma aban no fa no kra ye wo ye temamuni so se ne ma bi ko na nkoso yi a e se wo so wo ka e wo se nyina me ni da ho ne ye hwe no ma ne se ya e se ma yen on se na me hwese ka Vincent bitimi aka bi sa fa but na ni age se aban na ni mu gu ase se aban a contract obi na ontimi ntua ne ka na mum de e koso enye no wo je no ato wanka nti akua kakra metumi aka ne se ti nu tete na ka 2 minutes kakra metumi aka ne se enne ya iwo mu Ghana se edin se emre untimi nye NPP nsinchen emfa NDC ma NDC nye alternative NDC nye alternative debi kra adenti no kra mami kan sam chiro free bra yira Rollins ebedi o mampani besi nde ha hwe mfie dudu a NDC di atena konwa so eno ne ade a eya na de abribia me pese Ghana fo adwen koso mfie dudu o mo di atena konwa so
na hwe mfie do NPP di atena konwa so yewura kufa do twa ne mre wi a na NPP atena konwa so 16 years NDC ko 30 years bisa say NDC ni NPP hwan na ma Ghana ehunu kania emre na etwa mu no a we hairdresser we hihye obi ti obe hye dry perfume ni edum kania na nipa kroko na usika abo na ban we kwan bi so no hwe sika o start yewura ko 4 pence on first can mro direct seje but o discuss obotum because now a hairdresser and kania si sufa na pakosi enwumre so what you say mama no nsi Vincent o ma 20 minutes ka ho make us 6 minutes mpacho mana no nsi o mo kasa de bi no o so da ne ho adi o so obi akosto show am ya mana wan nada enti de make can say Miss Regana for ahokyere yewo mu no megitum sa ahokyere wo o mampani akasa sa ahokyere but na obehwa Ghana yesika sem no esan emani mu so enema ejina enema boa na ehwiri hwam no ene Vincent wudi adanse se jai sei obi a odi dwa o ton ade enye kura na wutum se ne asesa kakra eche mre bia na etwam no but ni nyina kire se ye gyanom a ye beto wo mu na nwu anya ye japade papa ye bre ni nyina ho na efiri se ye ba ye na nya amanyoku te se ndis na nkomo ye niema ye ma ya nke to aso firi ho ye rakofo beje ya o ye na bi so o ya ma na ye kama no o hye ya ene ndis fo san tu mfuturu gu Ghana fo ani na Ghana fo ye tie ye ena ye to aba no esan de ma NDC ena o san be dwiri niema gu ye hwe nyuma ku ahodo Ghana na ye aban ne dia NDC for etimi ma efri Ghana for sama ne guye na ye rakufu ado ne yera John Alankojo Chemanten asan abehye ama one district one factory ni factories ahodo bebre abegu Ghana ha nipa bebre asan nya adwuma ye akuya nya me say nya ni NDC mechia yera Alankojo Chemanten ye twato me fatie fo wi amema mo sawo baby Vincent so ya yesisi atie fo me so me wi amema obre mesro me fatie fo wi a mesan amamo se mamienu na ohene ma me fatie fo me wi a mesan amamo bre dabi odi atwire to wo ma me mesro twire to wo ma me se de be ya remfi wadaroma mesro mo ma me fatie fo nansen minya complaints from me executive producer say Mrs. Atie for no 50 minutes ni swa nti wo say ye for almost maduo no 0543 989 247 989 good evening udini baby afrefree bitim abeso atala ba kope yo mi wa pacho mami ntiwe yo nyame adom bibia ye boko pa kendi tin mami ona beti mami sese nyankopon asemo kampi pinino anu wakan kampi pinino be fa ateme ye se mu meti odi vubia na so vubia wa baye mantemu a wakan nyame ase ya manyo semde omfa isana mpi puju banti bini yawa le kacha atiifo traze suban eni ye abrabo eni ahomaso eni babi obeta akwakoduru no eni mani paka wasem ana meboa what is say Ghana man panyini dada Don Dramani Mahama what is wakofa ye maame anaya papa no bond pensioner fusika akudida baby saw se ukofo bia de ni pan se me ma wonfa mane na o minim yemde ye nenne ekena na ukofa eni ni wonfa ubisika no ubetimi na ayepe kaba yonku ni fugu bra Ghana man panyi dada Don Dramani Mahama abono enne ma Ghana man panyi akofo do huni na si dino ye fisika so komode ye ne sika o manum enne ya jai 2 million ma wada Ghana fo me ye di 2 million ma wa enne ni ewuyi suban anya homaso no me ka tere tie fo mo ati fe me ne wo no wati yesesa sabi enye da bia na kwase beba tinaju enti ya ma ya nenti na 2024 yesu ma ya ma ye wu se se yesi kan tie no ta na bo hasie ana ba bia ensio pem no awana ateta na nwa pem suban ga na man panya akofo do adana di atere ba umia no ba umia ka se ga na foto wonye driver no wakuta skia na wo kutikam wono ne ko no wadi kani twambisa o
overfeed for the combat matter and I can't intimi enya and Quansiama Muninamu. And to bra, what man Penaco, Apa Mamudana could do no, Adubre. May I say 0543 989 989 0247 989 989. Good evening, Udini baby free. Hello. Good evening, Udini baby free. Good evening, Oba. I saw the Kumaba and Catherine Group. You nana yenti we. The some catcher this thing say, oh my lord, you do. And I just our Canada. My lord is that your mama is some cow catcher Ghana for a couple of I'm bro. I'm about to say, anytime they always I could go to them. Oh, what's him you made us say 247 989 989 543 989 989. Good evening, Udini baby free. Fine evening. I from Ketia, make us a free and quiet. Of Ampacho my NTO. But so, catcher MPP Nina or Hornese. So more than Yamabia on Cate, yes, Regana for yes, Regana for Ghana for Bia when it's imagine or so when it's imagine. The best head the economy of the Aquaba. Into your Ghana for you. May I say, good evening, Udini baby free. Nyame adom nana owusu OPD mpacho ma yenti we oh meba nana meba ma mensisa ma homa no na me hwese we be good ama me okay yenti o nana emuda hopa nana oh self-feeding no na me problem ti Mr. Ofache me na no na me problem amemfa we wa ha. Good evening, Udini baby free. Good evening, my dear new check na Africa kunyaba. Yo, mpacho mayenti yo. So, yenya MPP ni na kasano ka se not normal honye pasisi nti bisa na se the visa independence say open mawadi who can see this and an apanaso or mausika and an more or do you can see this and 1 more 20 cities no more no aside to a posca and our Julian the confession say full way of 5 cities now more to more could do 20 cities. Much so I do 12 cities, I'm also much so. Much so man about 3 cities. I can say Andrew and this idea of 5 cities, and they also much so. Your more candidate, a young good woman of so much. Yes, in the play, Jimmy. I think, I think no for more than the millions of answers on the banner. May I say, good evening, Udini baby free. Good evening, madam. Medafopa. Maybe I shall my minty. But your sister just go to you, sister, ain't you? You, Minaba, the child justice for our body. Now, my child, I'm going to share my incoming president. I will Baba Ganas. Now, it's less what a room. Go to assembly and get by so playing and see, and this is for Cane, Nana, any amount for almost Casilian. Banisana says the court to look at the national Ghana, the better say the teacher Banos. And I say that the nipple to Monsua, on better say before I not the one to India, the dinner quaco too. She has said, I am Mumaya and Brano. And Brano, and then the Juma, a Jana fine. That the little Monsua fine, they don't buy the person. Yes, and Brana would be basically a man who gets them. Ubiaki and Juma. That's to be. That's CP. Good evening, Udini baby free. I will pay him my good evening. Good evening, Sule, Mpacho Yentio. Pacho Mediani African President. Hey, Mr. Ofache me, uni Sule monene sepa. Mpacho Mayentio. Mamintia with you for the channel that which for the edition for you. Mamintia in your Nora or Yadi of Boydma. Obaima.
I'm saying somehow this is kind of in a first or my move on ma. Normal, a cost woman, Bibia, that is say, or my who to them. Sabi, almost security on my mono. Now, so one person speak out on the year, almost cannot add here. The embassy of say, here for the money, market of 1 year. Obama will share the car plan to go ahead. They actually walk out of the say. Why are they, one MPP quality people for him or Ghana? They have been top point. They have even top point in the happening in Naka. But that's so much money now. I'm there qualified to say, you. This is what the contract and one pen part of another. When I hear in Nasa Yatua by the Amananeta. The best Ghana for Akia and Bouye. Young Coswan and one pine, they have one pine saying of Posso, or man, what is it now on him? 2024. As to say, son, let your wife get picked up by a photo or yard of a farm. Yes, I'm for them, but no way to from my or mine and one can connect him. And you can say something, and Dada for Dada is a piazza. Medase, good evening. Udiri baby are free. Good evening, Obapa. Bema papa. Hello. Yes. Mpacho maminti we. Yo, edamatinya edumapa me chia Vincent. Obo edumapa nyame nka no. Edumapa yema o man Ghana no nyame bihira no. Inia MPP wo. Ani enti o masi wo Ghana wo. Te so mo betena mamu no so a tem bi MPP be ba mamu su bia o de amamu no konachi. Tem bi o be ba betena mamu su bia o de mamu no konachi. O he na nado ne ba o mamu o be lu o Ghana. Oma sandi ku mu de 30 years. The before the minimum more by say o ba be o mu ye. And I see no for some ye kai. I see no for some ye kai. Ye boni pa na papaya ya. MPP ni na na do atwi papa ni sa. The kai je beto about 2020. The MPP before she invisible forces so jan tadi mu ko tu kun ni po tichiman. Anado dan kwantiman kan ho asem hwe. No, start time the Mrana ni ono na nado and let be ready. Into the omo no, omo the big taswa ba never be an anado be our seru ni pin poto oni bomia. No bomia na nsa o pepad belage. The catch again and bia say, Ubian to was a study of John the money Mahama or a mamu we. Abu said in Usibuna and Kufu Bedi or Mayan Poto Basa. And then people need a 10 web show me some oka. The dog wines are no sounds of coffee. In the Ghana for the Bawe Mum, boy, our Bible or my Ghana. The Ghana need their shady teams enter, only be a Bawe Fisto. I'm a Ghana, neither be a Watanama, Don the Many Mahama, or see a doya, the dear Mamu, Don the Many Mamu, be a bit timid in such as there. Don the Many Mahaba, or ye dewy or ya dewy, about going to lynch a dear potting away. It's 7 years in me. About when Tresse me buy my wings, we are bossing a pa ban we are bo. What is the Katuchi give me as deep we know a mamu will be discounting a rat of some which or any cool. Let us say, good evening. We did baby our free. Evening, Oba Tampa, Obaba. Mohammed Bakope. I did dinner the town, say football not a chair. Papa, você me explicou do nome do Brasil, Kuruma. Oh, minha, Sanyata Chai. Paciente, youth commander, youth soldier. Service was law. Oh, aha. Ghana for Ghana, Ghana never be at the TMC center, no, I mean. Because we say Ghana, you just what that is. You just so man, you so woman, or Muna crowd. I say, Sajana Sana Chiman Monopia, I was raw. Mammy, what can I say? The youth organizer recently can be said. Sunday, we should name my air fossil. But we are 1 question here, or what says it. Name a Kai assembly, 2016 years. What I say is that, what I say about me, extra chances. The chance, the Diama or China. China wanted so. And then,
Yes, so minus the can or minus can or Sammy now, Papa. No, me, Baumia, or what did you do, baby? Me, now, what could you, Ghana? You have a sumo for. Rather than your soft to be Mr. Anyata, where more is this up on war or my man as of mine. Recently, come up to Moyam. As the same one gang, the hour dear a damn woman, and the actual who tell me, Sumapolo. What does you know when that's what you? Many of our neighbors so. Also, the Ghana, which the Ghana, which is in Nasu. But I ain't more normally a year or so for. First, see a mom, yes, and telephone. Make I say that your mamma tap on your soul. You are too full in there, idea. Monday, most I say, April hold out. And they are too full. Oh, she say radio station, and TV station can't want some. Then you are, or my eye, no. Say, you better children, never come and cry. And I say, everything for sure. And I say, you could not hear your sufra. They say, you're sworn, and I said, yes, I say, you're not watching, you're my Yaku. May I say good evening? We didn't be our free. Mira, you, Mira, ain't you? You, that's the free. Anything in our can be free. And before, sir, woman, you are coming to the radio station, Quack, who could give a yakata. But we are detroit. You say, what the president did. I say, so by what you give by the factors who are my way. One different is that you see the other call, I sent. I guess about Apotheca, what institutions come to the Muntia. A family, a band by you. May I say good evening? We didn't be our free. Fine evening. Atala with Junior. Yo, Papa, Yancy. What is saying? Yama, Ghana man, Penya, go for the number of Miaya, Sabita Frache, Sabu. I said, Bema, Sabi, the Joe Copo bar, many dear, sorry. Now, all probably video, Sabi, or Unity, a BCH, Sabodam in a Sabi for Binyanu, Aquarano Binyanu, or Unity the BCH, or Unity for Biano, or funny you are. As soon as I saw the banner, it's on your really. She can't, Ghana man, Penya, go for the about me, and one almost getting almost Ghana for no more Ghana for one, and can persuade Ghana could do any. Maybe, sir, maybe near and the Pinene Castle be said, light assembly, a Kikaki Castle, and this is for the Tenacunya Swatch. Or Kai said, PNDC to NDC, PNDC in the woo, NDCU. Other people in there, Tema. Ghana man penny that don't warrant. For the Akoso Moba, gonna have for no. Akufo Bia or Fia, Papa in the bush of Quays there. Debbie, Akoso Boy, give him my order, Nebois. And now, Sabi, and no NDC, and the PNDC, and Nanka, Buna for Fono, Sabi Tafrate, Anka, near Akoko Bruni, and put the senior man, Ghana man penny, Akufuado, Abaya on. Mida Debbie Amaka. Or bra any wabo or brad wabo dia ukoko mutina betre wa bra boa ubewumu ena me ka asem bi se wonam na wuhwinti wuhwinti ko to ba bia amfumuso ni free ye ba bia wuhwinti ye na wufi beto ye no en hwe ba bia wo to ye no ba bia wuhwinti ye wona de mfumuso aba eti memi no mienu na de mfumuso aba ukoko mutia ba sabi ye ko tu ye ya ba fu no enu pe persona ko dru nti mama ye nenti Ghana ko sa bwa wo near 2024 years to my ama. You quite but they are so slightly for the one of the day. May I say good evening? We didn't be our free. Good evening. We didn't be our free. Good evening. The Francis, you, Francis, you. Francis, patch up my own and so kakra my. We said another day time we go to my ears. It does. Pacho, you're very communicator. I am say, and I say, I didn't see. I would say, and the communicators need the Ghana, bro. Oh, I mean, and you had the NDC MPP communicator. Now, when him said,
The only open politics, I don't just say be our own dumb party view. Say MPP alone cannot win election. NDC alone cannot win election. It's a fact. So if they are speaking, they shouldn't speak in favor of their political party. What of we, the floating voters? Some of us, we are sympathizers of MPP. But since 2020, we started losing. 2016, look at the gap between NDC and MPP. Upon a free education, one district, one in 2020 ecosystem. By election, NDC were campaigning, we were concentrating on court. Many MPP communicator national coming communicator be actually communicated about the articulation issue. Okay. NDC are working underground. But then, mommy, the communicators now are the dangerous, they are harming Ghana. Because they are an MP here, then this year, veterinary radios. You could see that one guy you are suffering of what you are saying. Now, walk. They are getting a woman, matter for now, no communicators, moody abroad. How many times do we see our MP in our constituencies? But you people, the communicators, you don't want a work community, they be a young Ghana as communicators. So the credit on the time of what? Do you think of your followers? And Timokasa say we Utimusa Mobe Namoka and Tessamosa Moka. But Mohuli say NDC alone cannot win election, MPP alone cannot win election. Think about we the floaters. Medasi good evening. Last but one caller. Udine baby our free. Good evening, Ominyaba. Mira, but your mama ntiwe. Yo, Midasi baby. Ni pato ye frame ayo mami kasa fisi nya haya. Okay. Minyaba, mami tia Vincent na mi tia escape nyina. Mami, asama ye can say. The most insensitive government in the history of Ghana since Kwame Nkrumah Nkrumah Maye MP. In the America, Minyaba. Put him say, Samba first stop for ya. Na no mu koda hon tuntum wi o mu di yare yi. Ka abane dili Ghana for ho a. Anka the second day na mu da ho no. TV3 for call ye no. Yes say o mu nyina ba first stop officers nyina o mu wo Kumasi. Omu Kumasi o ye workshop e no maja omu ho no omu nyina omu Ghana ha in the history of Ghana for the first time ayen kukura po anka ne o mako pension aye se ye hwe omu no omu sika kakra omu ye aduma yo busika kakra omu ye abawe afa what be since coming from a time what we say you see en kukura po abin mu omu sika abusu ni so omu di to nuo ya je fi omu nsam dia ye akwa plane ejari Prisida, Nanu young Kwalan ya lu omwa. Yari aba abro short two ye. Cote d'Ivoire and Burkina and the Costa Rica. Sankasa for so eye omumpu mine kan tanta ti sese na Akufo Addo ni ba omi abu man ya anka be kwa kodi ro ho. Asa aban we nu omu a yese yehu omu mbo no. Sa afo na esa punish omu. Pinyaba. Ye etie ni se wo ba omi a wo ka ta government hu. And yes, be out free by being a buyer. Head of economic team, who say no class say why China digital as some one and say walker. Medase, Pacho may last call out in the baby our free. Good evening. Good evening, middle for pa. Nyako Kreka, Pacho my NTO. Medase, my mentia be for. Mentia minia crying. It is possible with Dr. Mahmoud Baumia. Ma menti we firi ho no motel nyako say MPP party no obi ehunu na obi ase mo obi support obi ananya akomeboa enti ebi mu campaign o mo yese ebi mu ehunu obi ehunu obi me nua kwan ti so obi ehunu ano ono support ni ope nyako NDC for minim school kuranto mo propaganda school na ya te no kama ye di akosomo eba fence buna afo ha no nyako we the history mu the what to say, yes, say, will be saying premium fat accustomed by a friend of Bona half for her. And this is for me, when the map brand communicators and a AD Abrono.
That's something in a common million NDC for. Nyako, Delta Force for. Yes, sentence yomo. Ana oyitria momo. Obi ni honuma of filing no prosecute. Many Vincent will ditro bako. And we be a branch of the communicators in ditro. NDC for the master at the end eba. God in Akugamu. Ye jeri almost sentence yomo. Me canning in Nabu. Ye jeri almost sentence yomo. Ama yura mahama. Emo with them kakra yede okuko yomo. Twati afie. And you know, yura mahama ko yomo. One send and trouble sentence line the every. And soon say ye di obi akokot. Na asem ya fire no prosecute. And as soon so be a dinny degree. No be a day aqua yin abiding it to me because okasa man call for a big judge for them. Say a judge for me no better. Yura mahama okuko yomo. Na yela judge kwesi die. Nesemono, ye ma court no nka asem ni wie. Ye wie, na se sentence no. Ana se obefa no wadi. Ana se obi be de e be fa command e friend se padra. Eno no e wo court nsem. Me da say Mr. Omamenfa last caller krana yempon. Good evening. We didn't baby our free. Sister Nyako, the national errand boy. Gilbert, but ain't you. We have done Yamiase, said you did the work here. Many are Kofi and Yamekano. Kofi and ND throw a biada. Now, if you say many are not Jose, your mama, Anna can say, I just quote in Quadaco, President Kurapo, still a motor Abama. Nando Sukokai. Nando Suko, you know, how can I say, or Mumpo Bia, or what president? Now, over call the Bia, I don't know Mope, or Monsieur Debbie, or no, what can I say, going home for? Until Omonja Casatino, Nakasatin top on call, because Babia Mudigana could do Yanuni. Nando upon table, me as economy say, the economy Muna Ghana, yet dear Nimbo and your force. Matter women, equal to Mamutua, yes, or you want about yes, or yes, to come to. But me and Baduria 2 years, but me and your press conference about economies that 2 years, but me and your press conference about economies that Cremo for touch, 200 soon, so the many choir, Cremo do to touch in the Botomu, and a man and Nando Esonto or to go to move, but me and Sino, neighbor Miatina, as a touch in a on your new vision, and Odiba. And the young boy say, Nasiana on a Baba Yagan here. Abra people found me. Jessica, Mamma, no Jessica, I did two Botomus. I said, wow, but all cars, the same car owner. Canon about me ever so Nando. May I say, therefore, Mama far of frenzy, Bebre Wetche, Nansu Miss Remo, or my fancy, Angelisa Beneza, say, from so a year no war 2024, no. Ye, and the Etramun, ye, Nebio 2024. 2024, year 2, I was Nyan East Amount Rabo Said, and Ora John Dramani Mahama, Facebook, Nang, Cornelius, see, this a deal we will share, Bomami. Cornelius, so send them no man to me and more fatcher me. When person me bonamati, intimate fatcher me wine. Cornelius say, Akua Kosuna Jumadin. Catch me able youth organizer Vincent Mame say, Mechiano, no sympacho wo. Sir Vincent Kasa, I doom Justice Mike, no. Ya no disturb no. Ya na the Mike in a dumo, ya na doom. I no say, mpacho, or hine crime, many won yardrin, no say justice, many won yardrin. War NDC ni MPP comparison be a woye. No say, a friend I will can okre na nkasa mame. Ni na fa enuane ne ho no afi na wo ka no kre na asa first ne de na asa wo mpesa wo be ma no kre ne de but wo se de ha me kakra ne se Vincent disturb ne kakra na ono ne de na ha no wo mo ye enuanom ti Cornelius Anet mo ma ye mfansi abedwa for ye sorry kovi for what some etwa to bra na mempom wo call abako e ozero pare o se Delta Force abana mfale no represent opare ya parking kan ne pehwehwe mu ya broni fe ne research. You see, Delta Force cases, it was 2. Your man ya bo mu call do no mugina court. Ayi di o masem. Any ye wom ranti o mu boru court ho. E ko ransake court no. Oko Ghana weba. Nyakoma gogo de achi obi bia wo tie me. Obeti akọ gogo. O say I date no just recent year no consequence me by Wednesday July 5 2023. O say I shall one also Bempa Delta Force 4 times government has filed nolly prosequa in high profile cases. Uskura
May 17. May 2017, I say State versus MPP Delta Force. I make just the first paragraph. The Attorney General dropped 8 cases against 8 members of the pro-MPP vigilante group Delta Force, who allegedly stormed the Kumasi Circuit Court and freed some of their members who were standing trial. According to the prosecutor, ASP Ochredakon, the then Attorney General Gloria Kufu had instructed the police to stop pursuing the matter because they had insufficient evidence against the accused person. Into a pare parking kind. Na me hu suku awakwa wodi dwa yasum e okuro emu. No, asema make I want me say on parking kind. Nanyam people on ko suku da no be catch NDC professor so on parking kind. Minim say nyako dey make us what you say. MPP ne ontimi ntwere ni din obe catch NDC emeritus professor so on parking kind. Na say me predia say on parking kind ni made a utumi ko suku ko duru soro sa. Opare suku be na wakwa wodi dwa yasum sa. Masa momremre ho ase ba momremre ho ase ne yankasa me da se Vincent wodi ba omi akina ba omi aba me ma sika kakra wodi e wo Sunwani is ohene mayen kan ko mon kwawie Vincent yi opare dia no ide ma me nya brant bi ono so ka se NPP ba ye nye hwe no ebreni sa so be kaya yirakofo ba ya na NDC agutata adwuma a obe criticize Metro Mass Transit adwuma no ye ba ye no ena yirakofo ebeto buses Metro Mass Transit buses ena ye adwuma STC company na agu no enne STC ye adwuma e wo Ghana fana ba bia Vincent Otamaso okay say ye buy na Sunyane airport aguama yira mahama hwema airport ni guye efra kunwa so ekoye Sunyane airport akufa do buy no waba be siesie na yira mahama ye ba Sunyane o de aeroplane ebesi e wo ha what you say akua oba Sunyane so ye di V8 oh so braso ma menkasa akua unim say Kumasi airport eye phase 2 and phase 3 NDC for ehwe ya jan hokoe NPP e baaye no ene bedi hujuma what you say I ne Sunyane airport asan jan na so a NDC for efa flight ekusi e wo nti uchi a candidate ne yakono nti odi Vincent Mpese mekasa eye ebrana sumpacho be bold akua pacho minua bi frey e ka se obi ahunu a obia na die no no so hu se ekoso nti obeka che me se me ye hunahuna me okay die yera Alan Chemantin kan se obia ensinebo obia nya kokodru no mfanta na chi akua me chia yera honorable Kojo Ejidako former local government minister na maka kire enipa eti hene na etu hene wa NPP mu se ye nyina ye nya adwen kro na ye mfa ye support ene me nya akonye tie opani bi okasama eye candidate ne baako e wo Hello FM akwa okasa ba se wanda wantimi ankani swade hunu baako a opanyi ni ba medase o ba be ye dia magana anase NPP delegate but era Alan Chemantin die osini boa me hunu timopo akwa abrepa me ba mate ye be hwemo animo ye da masese mo ba ye menu Abdallah phobia majo ye na koda na de asa dana ye adwuma you get a point le menu Santon so ye nada na ye adwuma ye tumi amfa frɛ no bebre wa kire mo mfa nche na ye mfa nsi na afei ye mfa de di ho no entoto asomfa ma wo Sergio sie kwasi ye me producer DJ Above K na hwema ye call live on Facebook me de Akua Nyarko Abronoma nyame enhwe ye so mo ye ho ban na ye hunu ade chepa da foforo bio ye behia ye da se